from the good life. Let God alone sing on. Dinero bebe fushka sange. Absorbe o begele. Now let my music go. Oh, no, not for me. No shakbaye, no baye. Let God alone sing on. Dinero bebe fushka sange. Absorbe o begele. Now let my music go. Oh, no, not for me. No shakbaye, no baye. Let God alone sing on. Dinero bebe fushka sange. Absorbe o begele. Now let my music go. Oh, no, not for me. No shakbaye, no baye. Let God alone sing on. Dinero bebe fushka sange. Absorbe o begele. Now let my music go. Oh, no, not for me. No shakbaye, no baye. Let God alone sing on. Okay, kat kulo malap ke un suku mat sangkya slapel lasha. Kat wala tigin treskalin tawagin kaksakin, we mat nagawa kaksakin kat ke mulash kay siye. Pain kum siyaw loman, pain mat kusan nagawalash. Kusan na ministry, si benay kekla, kadin taga wigo was ke week singe. Week phone si bat taga nagenge, week sa si share. Wala maganda ke week si somla taga kaya, ka week liwala nam singe. Kataga week kada usye, masih mai sampam kenya ke pelin Henry School lasha. Kada usye front load singe. Sunday school lasha kada front load ya usye misenge, we pe kunokan nage mante. Wana kadara ke Victoria. Naro, Kashmir ke academy ke shiva nage witching academy baptism and the Lord's Supper. Baptize a fallen limb. Baptize a fallen limb. Marie told you by the God king, do the God gospel like metal, the sheet the God let us met like Paul Nation with Corin. Metal told you for single donation course, we met along like or for single yen along old. The sheer Corin, single chief was long told get on all year. Long told you get long year, she shackled. Long told you get long year. And Marie told you, I say, man, Akos. May tiga taga tuan na gate nga na inuan na bel na kayo wag taga me rate lamangan proile kaya nagat fashion mit. Ta inuan na bel na kayo ay pelching agad din taga ben na aki na clash na kaya si proya in way la pen na proya nga
namna sang na ke brand shivel lapsing baptism and Lord Supper. Baptism and Lord Supper sing in the kalle kalem na ke me fin trap mai to again. Kada ushe be leisnem to luwa. Kada ushe tukun ngata ka rete lamari to luwa. Ingen na inda ka na inakka yikat siye si bakes makin yikat la unit chafla si ka kota si pakatashkan. Kota katashka kota aklu. Winter quarter. Na unit chafla si ka winter quarter singa pa me sakluk Meluti one church. Church and Meluti law. Church and its teaching. Church and its teaching. Church and Meluti law. Nakataga Victoria kat aksafila matalag fungi ke church. The Christian church. Na na dito na me baptize fallen limb. Baptism and Lord's Supper. Na unang akalamya, tukun from no chinge, kadata na kaya kinokon na kaya Monday. Moulaliki inkofa, saved through the sea. Ito ka kaya Exodus singalakos, first no ulchi na kaya ton ulchi. Na technically, Archmerdit, may akos makadata ka, akata yawoye ko. Na alilis, me, oye ka singe, wana Victoria, kata Kisang na kaya awan kas kata. Tagada ka rela. Kada ka na ligiya kada te slak men pang masing. Kada me taga na ukay me sources mo taga yakla na shishke Bible Genesis Revelation we supplement me resources mo taga standard listening commentary mo. Ako lang na kishen rin. Alright, with that being said, ilay so ye go kada taga unta me relative proya in case na inchen na kayo na kaya si fella lap si ma to go uskat fashion malam tolu nam jing pa me lalfin Colin Church me enduring beliefs of the church na kataga katram kun mange I case na ndo na kaya ko to singa na pai si bata kaya tram kun yake from no singa Arshkat chifan na papa winning. Ito kaya manaklike metal sapta long lagos for single yun nagalungo. Papa winning pasang kesla uniche meta. If ka te samta na God e mas la matalal. On mas ang ikesket la kataga fashion me malam tolu na namjing ke koto singa. Kadin nito na God singa nil tagain me papa winning mas la singa taga ke Luto mo dito, for singalon singalit course, kading kaya alam na pa ke masing. When masing ay fin one in chesh, nakatingan fast na me. Yaslan ka ata, udal ka ke me, Bible na kayo udal ka ke online ka. Ashipain luti, in ka inakshiwas yun, nakati mashiwas na sin may. Tamatlan ka din me, in shiwas na ako da fan na kayo, maguna kayo. Online ka pa siyang pinya ngay, nakachambram kun, every sapta course, for sakos me was on costana, Ars Masifan na course matagawsin, alem manak na sis, church, or some prominent. Kading kalam get na, e papina na taga us baptize, enan papina sa us kafalan na imsing. Manifogat mano si fan, Ars ngon si fan, Ars finchak si fan, Ars lame si fan na, Ars lalagfung si fan na, Ars baptize si fan, na Ars kat si fan. Kat ma si fan na geshe ben me kat unified under Jesus Christ. Dit wang een institution verder kan hoe si foundation sing. Hoe dat daar ik aan Jesus Christ. Nou, baptism sing na ke me role lan community lan met de laat van je. We lots of sing alle yok na perspe. Kadin dala yok si ben maar me sacrament luang hoe si in San Casual community met de laat van je. Nou, papa nou si me enduring beliefs of the church. Sangkat pas pen na kesi fela lap si mat uskat fashion na msingin. Takati patatang na ke unit acto lu si man sangkali me
me kota singa dana church emelitila nakataga samram kun me victory ga samram kun parables of the kingdom we or malan works of the kingdom nangyan ada taga samram kun maluoma church unified into na ko kelalag finishing baptism singa we lots of passing relevancy ang nake community siya katashken inan ke proila so nataga pena na one man kat pagatin no so therefore ina na si suslesh mga yoks bagan galang gala tikain mukugulan mit paus masing kat makain nara asin siya kan galang gala ngayon kisen siya ke momitlas nge aske uchina siya ke mata yak nim jeni na ke masi mai kekta na sikan galang gala sites ngan mega fosnol doli taktel di ma Tio fai takle na ke lang sa si mga tasken kadindi na paela e papanaragat matain fos ng singing munchi si silwang lake na si ba nakalmoni section aklo ke temple si ke lom nuk ke ni ke temple ni ke pa temple bising itakle ke siete sungan ni ko fos no dol asmat tak siya mga pangay agate yan siete sungan me ko fos no dol akal myang katlan mislen si ba na matal ak matali ko sin man na kayo karang nganuwas nan ko sa manuwas no fontaine wangan maeta kalem nas Jesus Christ eldako maeta no fon el pak matali ka el pak sikat na kya oya singa masinga molin matang akwak run ka kat matain me living rightly toward God and living rightly toward others. Pang masap si mayoki meto. Kadin lang si katin met and lang si matalan las. If ingat liya o ye si matakan na kaya section aklo si mga traman fakin butsi nga lula nam siya nga na paitat lang. Payapal nata si nata siya section aklo siya. Masasya siya nga wangan nila. Itak lang. Furnishing told you the kaya section aklo siya nga somriti ukay may takyang na siya Moses may Mount Sinai all the follow siya nga itakla furnishing told you matagal kaya nga pa table of showbread siya nga candlestick altar of incense replica nga tagada na poli lakyang limike light alal ke New Testament kat pa temple ni siya nga spirit, soul, body siya parallel na kaya holy of holy, the most holy of holy na we outer court siya kaya ka naman na yok siya siya pang klik na din kat nga if inke somnirun kat taka ni ka lamnuk ka taka ni ka temple na when kat ilashwe that is his sanctuary Lomnuk nuga dalus na yin may siya for 40 years. Belal Solomon ma dal takan ni Jerusalem pangan sanctuary pangan me Mount Moriah pangan Jerusalem. Final sukungan siya kat floklen ke channel sa talong luma Abraham siya Isaac sumin ka siya kanila sacrifice niya. Elagos din makatil fact na siya nga. Nangakong takam siya nga na papa na polilakal mi ka room sa tas nga lufas siya. Getting offer up our bodies as a living sacrifice. Kat pa temple siya. Sanctuary lang kat mo siya nga. Bakit? Kat pa temple. Kat hindi naman na ilya siya kadrala. Inan ka proila siya. Inan na ka proila siya. May nga kisyen siya kin mo pangay. Pangay o yung matagak fos siya kada. And wood. May wood era kaya may pangay. May nga pa taga wood may rela lang sa siya nga. Kikip ng lap siya pa dash kaya nga. Kung lang siya lang, katiya lang siya nga, proy ka mga. Na siya pagsin siya kun na, if a mana phone siya taga mitigian mo, nag-ling mata siya itak. Ling mata siya, as section tolu ka. Kung sum driye pa nga, may reading na.
Katlan Mishlan and Shana Matalikos in Manakayo. A Karangan Munuos, Nankos, and Munuos. No phone. Then one in my Takalem Lachis to go. But the Liana get links such as in Adana. Nanuos, Munumos, one and Nankos. Spirit, soul, body. Spirit, soul, body. The most holy of holy, all record. Furniture can takalik. Kaya section to yung section siya mawang hindi ka papal sinakas nga isla to yung furniture nga. Kaya dito na furniture nga pa chijas si Van Alpha mo nga operating mode. Nga pa kalim na fel. Na instance nga, altar of instance nga pa po dilak kalam yung. Kaya mo kayang jay for man Jesus Christ. Eli kesta siya nga lising. Ikesta lising siya nga. New covenant, kata ka approach it from the throne of grace. Opposite na kaya approach silang na din Israel nga. Dantay kaya outer court. Taga na kaya altar of burn offering siya. Burn offering siya. Nafa-usyak som na kaya holy of holy. Som na kaya the most holy of holy. Chijel taga fulfill ma siya. Nakadash kaya dispensation of grace. Panga ma siya mga kumina na little loin na kaya o yes siya ma. Taga kaya pa kat fashion yay ngawla na siya. Panga. Na kumda ngat vi mo me tinax wash ye fana ikak na si 12 weeks ago masasi si bangar at si periti at kan na ke Bible matal ke kas kusay menefo Bible na ke wo ta ke ngan ka mas ang uskat ak fosigat nim jeng kapa mati kas ngar to ni rala ala eventual ngasom si beriti matayin si pa cherry masing mailya si Elia na even kung taxi siya mga panganan sir kapas fakain mo na game may iltal pa usingin na mit ko sa fashion since 1982 el alberto na rela lane si mauskat fashion yellow lagos na masingin naka etan na fun na la meshing te pelim ta wuku gingen tiena a pelim ta ko broy section katlen me flocken kat met la el akalam ge lo chronicle sa plakers fishing alakos posi gaden an posi jella to ko broy shukkat somni ki makulu clash met na kayo panga met makulu gi met ko saya panga nga pakuluki met wang na pa ma siwas lak ng taga ang ataga kisbin pakot ng yoklan ka nga completely depend na kakuklan ka wang masyay kat makain na bangay film shock log ng taga nakalan sa pimatlan wait ko siya nga maging kaslan ka makain Bible na kayo wag taga kang anlan ka Bible na kayo wag taga kang anlan ka tema ito. Kulong malap kaya man tagawa. Tamal tres kalle uskat wit na phone siya. Lata ka from note siya na uspe na kuno ko na file. Kati ayaw na wit tarya pang ata ka wit nga inoy lang sila ka. E panang kati ayaw na fash. Nara tukun praya nga usela tukun el tari ke aklen met nagawa nga taga retail usiela si name context si may na wingan at flow ng pelo na siya. Kaya nga namnas katsum na ke proy inkaksigin kat ke week sa si bagda ko inoy lang siya ka ko ikuya baptism and the Lord's Supper sing the front load ye no si kuno kan na kay wake mantini ke setting akyok ye akos makat akalin niya we listen name told mga taga usipa kiting bel but with that namnas kat proy dapat kadalya sukak sa tingong kemana kayo. Pwede kung si Bekes na shares na kaya matan wutching nga din daga. Ngayon na siya may kaksa tingong. Lalo kung ina pa ila wang accident kaya masi makatakas ka. Lain na kayo kung may kes na din daga si Pakul. Metigi kat long kaya small loan. Katatala wang kat wana kong. Katlala kung ina pa ila kat mo si Fanalas.
katla le prem I shik shake katlan mit na kayo kachi ma sham rala manaka wan ka sha fel manaka wa shin yo kum kain nena manaka wan ka sha fel ke in the palm of your hand wan in shi ma kan muklay rum kum ni manaka yo kat foto to lana pai kan ni le kalam ke o ya wala na lom na ke yok no lang shi ka wul lang kalang pa ko tin yok lom mo me shi na shi ka shi metigi na kum rala ka sha fel kum na loved us and forgave us. They're going to get doctrines of election. She might later. All is the akalim me emphasis. We like a lot shaying like mean to relate. Akumrela, much made in the image of you, in the image of God, created him. I guess when Shagostin ma, cut calam get a small long, Kadashke nature shima, the go, Koflan ilyat na room. May kum kat matal siya. Pero kung narala tayong kenek ko met siya pa wala na yung Jesus Christ. Hilda ka naman may ito. Kasno metal naman may ito. Also matang la. Ako stain sumrela kalan sa mam sapay mo. Sapay mo kain fakak lang siya kawalom na sin fella siya. Wana son todo for singalong ko siya kalim. En wakiel elan fin shakshi na on kosh nga ita shakyak na manas na sinmat na kayo akalim ya kat teta makadaro narke pelching baba kat ito na pala kat futotulali na pailiki mapayalong kat somligi kong pero na lesh. Ako si Shelly kat na kayo katin tako. Proy na siyong syukom e forlalgi makulutlash. At kulang malap na siyong papa proy lash kumin na lil purong o kipelsing. Ni oingi kum na continue na kum play sigat kay siya. Usianin matalas may mungunas kat kay spellingin ali kaksikin kung fakulot malap ki. Kat kulo malap na siyong papa. Personal needs na ke financial needs la physical needs la kum na usian. Ara papa continue litigat kadin ali steward di mana kay wang in akyo kyo to ko shalom fin fellowship. Akes makinyagat la kat tagam tanjing in fact kaswala na lo may taga ke great commission si mga akalamya kamarit mo siya ngayon. Papagat ko lang malap na siya. Kaya pepela na lang kaksikin ko ke mitlash. Kat ko lang malap ke siyawlash. Triksik natas, trikfos natas, wiyash. Ne papa. Mit kulash na kayo. Kulang malap ke mit kulash ke local, state, national government lash. Yok tigin na kayo church pelash. Matlad fin na kayo finan ko siya belching. Papa na manas. Flocken God, ashin na shish mapayalong ke belching. Siwas long. Pweng mo long. Siya ka din niyang arulong na kek. Walay lalong na kayo. May lang ulong may yok tigin na kayo. Kas mo ulong may taga ke marita ako may taga akatayaki. Taga din fung niyang na siya masyashin ka siya. Akes makinyagal na mana kayo wafin fellowship ngayon wan nagatliye ke Ecclesiastes saptakos ke Victoria matlan matchim mit kasap chim mit akalim vanity is vanity kat kulo malap na siyong papa kat proy ke matlas na kayo matay na sur lalos pa kat yung mat na siya oplas mo wan like timpel somla nagel papa George Papa Moses, Pali, wala damlal check it. We be Papa Robson, Papa Calvin, Nicolero, Papa Aaron, Tamlalalik Sosif. Mat na kayo mga pang laki pel todo sumla. In may akes makinyagat kadin si Fena siyak lakadakon la. Nake pang flood yok tikin na kayo. Nake floklong.
siya ko makalim ke siya singal sapta ko for singal tolu na ke singal algos siya ko rin singal mekos for slamal na kilam ngalakos we son sapta singal agos for singal ke tolu flok singe wala ma akalim ke kumbaga na ito lang niya pang falat magatliga matchak lalas ngay kumbaga na asin pong Ragat proy lal fungi papa la belching om sin po sin ashes kadin takal les mo kadin full la audio lal fungi kum ngena mit di bat kat proy ke matlas na kayo masat nam tage skosok man fel kiki mo hakkal mekas gospel lal son sinyo for sinyo shedan el daga nine steal kill and destroy mo kayo achi el daga nine give us life more abundant lal kaksakin kum ke belching bap talaga tsumnigi kummateng when na do pijatolo for siakalim kumte pakken taga ummateng kelo mata matna kay wa fella siya ngayon full ay small mol so fun ka mol si fun and can get mol si fun mat ka kalim ka taga get when na dum Jesus Christ katalyo sugak siya kung baba bro ke with manaslas in manolalos ke belching si bakke hakes maginyagat la Europe wangan maupe kum master of village wangan maupe Europe wangan misha Europe papa kat kulong malat kam ano kayo wakak sagin ko proy ke te proy ke mat kusay magay na kat proy ke and everything leaders na last na kayo mat lal fung mat last na kayo finan pon pe rook yet finne balaw saipen na kuam Marshall Islands. We're praying over that region. God probably ke fella sing lost la fella ingen. Wana poli la kellen mike luto mo de todo. Fotsina gen mekos kellen chafla. Alla oya pakanten sikya. The baba si back kaya gat kai shila kum silika di dai ke ngan ka. Kum akellen mila wan situation gan mukle gat kepel sing. Man chije jel daga. Crucified, dead, buried, resurrected. El som ascended, level loco, cum siligati na chikewa, wanap olayang long, akalan mo. Na silos na kayo sa lalad from the fact me siya face mo mapapa. Praise, glory, honor, managawa ang taganarong kipel siya papa. Isla na nakikiap las, isla na nakin alterners, na nakin tafalu, isla na nakin siyang ang totlas, isla managawa, tagadinli na paela. Fakyak mo ol siya for sal ko sakalan niya. Ba't nakawa masyang? May tinutnut, magkikiya, matyalalal fung. Kano yang nakawa, tika nilyak na kaya. Moon makatpa. Agad proy kaksakin kong kaya managawa. Place igat kakas mong. Agad proy, kaya nang chisa siya matlang las. Amen. Okay? Katulo. Tamil church golfing ko, ko, wala from Loman nang ito ko, usi marito, la, na usi lay sinema. Tamil church, kung saan na lang ya? Well, glomala, baok. Glomalam singkat. Kaksakin kat ki, katkan da kamatayang na ki, nututla soye ka, in wiko was mat dili matlala, mat wiyasan, an wiko sin, kaksakin kat kel tamal lipan ki may fact mal wala petari nga ay pa naki price may nawian nanaklasan ki makatantayang na kaya napala nga yok sipe nga kumin kain da kaya ni should ba sisin si kikastan ka ata nga nate we kal nga yakin ko na yakki may lakkal mi ki sitestoni ka mi kostongol tolo lagan nga te kain wishuman nga ko na yakta na ngapakumta. Nara yok na perspe. Taka la siya kati, taka inda perkin siya was naging genik ma ko siya likiya makatin siya valet. Katorek sa mat ka fakya. Pel siya tak Greenland ka ata. Kat orela o yan na kimati. Pai ninanan fakyak. Mga siya was pailan ka ata. Pai nakatin tu fair. Ako lang malapsin kat ki me
ikek na sil tam lipan evin pa ikek lagat ito le mange an na bana lakkalim yinge when kasten gata fakla Bible nata rata ko gingon lala emeta na sikum man willen pain gos matakaan man kain faklay ne wos bagat fast na met lan mitio netlek ekayo na sium pain kom God bless you and family akay kom tambay kenye Charlie man pain kom be ekayo God bless you and family Kim Nena Charlie kayo pe God bless you and family kulo ke aslo wosan in kain saposak pasewos kadin kain akilen ki me chat box lasha kulo malap kastan gata alepasish kat machikanteni na sibe oyem gatashke pa kat we met ANC aragat kuflatu ki mapay si wasa magoswinli na ki atasity sima inda kain akkalemi oyenge te masima ana sima de parinaro ta keshipin pangain na sima asha inan fakekle pingade talash masita fungle inan fakekle na nawayan pa da ko ki kade proy ke inbuya na banang ke malutut mata ko ye ko kade fast na met ki belsinge iplak yang ada kain pain go wash kita kalau usan don't be ashamed of the gospel kom de men gasa pa Jesus kom de langsi ilan matikin kom ki belsima kom tula yam dala na masisayan pa katchiki ka din da ki makastan ka da kalemia orek magan chat boxan fact check ikatke ay pa na ki convince na ki orek masingalit kosh ki Paul Silas malutia elogista scroll da me fact check malos fak pangarek malakko mo shay dem lausha nanap nga sa orek magin pabantuman in on your room only pang balang flow ng nasil nakadata ka samram ki ipa akos mas nge ki malutut na kilakalemia amalipan pelan flow na room Kulomalap damlil alila gay kulomalap nga kaya kalin pepel dyan Ruth Charlie kulomalap Charles Luman kadini spell na nakalin ko na wana nga kalamia pa nga from mo chibadera nga si pa kalamia si velap si nga baptize e ka fallen lim baptize e ka fallen lim nga usi maritolu ma taga usi me ipa ko ske si feshi nga redela na taga som na ke tukun nga redela ka de proila ke to ko yang na de taga na ke me lesi name outline na usi context an na ke to ko yang na tamli le taga usi ipa ko ske na ka te ya from no chibadera nga na menas finash kinche maliki e bana ke me chat Pakistan kadin kashope koma koskan sangakyo kyo namna sujepe arge belching namnas katuse dakke meto tolu for single dol ni single course right makin bible matal ke kaskusai mari chemi da pangan na chisel daga kelli me na your old son talen baptize el son el lang che kolol efa ngaini na to komin baptize el ya kom to go na juru chisel to bo efa na shel nik medical yowinge to oinge fal na shesh inakpaye maswos na gawa na LTA kolol Jesus kel baptize latari el fascia kedin misenge liki inkofo elie kashaw ikakla na shel elie ngan kat watume wana shewulea etoi fel for shafla ke ipsheme da bange for singali course lie prashe inkashaume fakan elinge wen kulona de shangan shewu ke el
ipsiak lua daga ke meto longol algo foshingal yana ga longol kemainge kosom era medin matan fel na kaiwa tailosin met tamak lut peptide losin papa a wen and ngon matal litina selos in liang manakaiwa ngasap kin na shuos elie nga wiko was pelen na kaiwa na ke shafte en fel I think at the bangen me ipsheme ta taga ke mari luoma taga ke me tongan me to tolu se ipsheme ta fa me traditions of baptism practice ke baptism ipshiklu taga ke fos singal tolu nga sken me course Jesus as son na fos singal on course singal course mga fanare la pa me papa wen angon na ipsia klu madaga ke metolong lal ko foshingal yena ke long ongen pataga fatmo oro matamal klu ipsu chemit madaga ke ipsingan pa kematan fel na gewa taga ke foshingal ya na shafta yen ipaklu shengen taga taname baptize eliti foshingalia bravo kapi nage foslongol iplu emet abangan iptolu nage aka ko trapanga taga riti taga ke sia koran singal si long tolu nage longolia na ipsemet ke mari aktolu singan pataga taname traditions of communion practice mataga ke communion singan nage lots of washing kat outline ni na in we ben am read the fast la mari chingen ipak tolution ke fos long tolu na ke long course so fos long tolu akalamianga ke gaskusaya tamet ngai sin lem mga eshot na shum the lem cheeses in fong ke te kakinyakel el spread akel sang gulotari el conchalik effect Eis mungo mainge manuk mamasalla keios osara mainge inesamya oya be to el eis cup kel mungo tari efa cup shenge walayang sasya ke shak osara mainge ke kos nim inesamya Takona ke foslong lon course. The pelan ke wa was mongo bread inge enim copinge was fact misha lon lem neke pelche el chifil tako. Pangani psiak tolungan kataka na meshingan tradition nage communion shingen nage lots of washing practice more ke lots of washing and fos long tolun nage long lon course. Na ipak ako siya, ito ko kaya force longolikos na kalongolia sa pangaritingin ng akalam niyo mo, may sensyon na sin matamaligtutungan. Warning disciples. Na ito ka ipsimet nga na, force longolikos pa ipsimet ito ka kaya ipak ako siya, ito ka kaya may, kadina have a proper motives. May tigadis ka fasing nga. Fosong lit ko sa kalmyang kemainge elcha mong operating enim koplan lem in TSU lem koplan lem in TSU os asmaital kemanol eshan lem na ipshe toknen to ka fosong lagos na galongolia in me examine yourself Nice time. Plada shafla sing about warning disciples. Warning nage with tamalutut nga. Elela may din si fena shike inchiel. Oinge len mongo pret inge enim kopinge. Tael siya mongo enim intia shuos el mongo inim lostla na shil si fena. El fintie akulen monun lem.
finti aklen munun lem. Pangen merita kurs we me ipsjuk matagal kengen iplala pa kurs taka ipsjuk luo ke ngan pat tamle treskal la taka from no dia na metiget somne ke me lazy name we context matagal ke malutu chinga nap nas ka taka ispel chingin broi la sangkulo na singat ke me marichinga. Now of course tukun nakatari ke from no chinga kadata ka na ke kunokon na ke monte Exodus sapta singala ko fos ngol chine ke ton ngol chi inan pe na ke man naklo was na ay fong e leist ka da compare we might na go me action feel ar ke ben chin nam nas kat pro ta we dal je su kak ching gum ke kas mo lo mata ka ship akai ka age sacrament lu ma kum she ntai nei ke church lo baptism a Lord's Supper. Na siya na siya kadin liya na pa vital role lan sacrament lungan na ke community lan metalal Ikas na siya papa. Kat kulo kaksakin kum ke mana kayo. Proy ke nen chi siya matlang lash. Amen. Well, bangan me marito nam nas nganu siya masih sayang kadin tram kun. Kada som kun lazy name na pang. Marita pangan outline si makatusuta si meta me traditions of baptism singan me making disciples traditions of communion singan na warning disciples iba ko singan tago ke marito lungan nakadesi ba na si outline fin saklan me lutu da pang masih meta pang Kanta ready la metal long lal ko forcing alien na galong art directives art masap kunya ke metal long lal ko forcing alien na galong lazy name she met na ke witching ga din takan la directives ngan mataga ke reaching ngan mengan kadin takan na samosta takan na la met directives mataga ke me metal long lal ko forcing alien na galong fin structure met na ke from no chibang na kadeta kana wana victory kadeta kana akyok chipen affair we gunogon simaytaga misengenge Exodus sapta singanakos we gunogon da etaga lituan shetaga keme Rome sapta on kos Wednesday sipaflok na ke Exodus Thursday son gospel al son Genesis meto kadin le gunogon na fon na di na ke ela kapas fikana ke fin trakshe met ngan kada som na ke directive singan na ko make disciples. Pangamasing na pangamakunesh o yaga ndaga wigo was tamil cheska la daga kati or makin outline si mga tram bimpianga lasin maklu akalamyang in akataya yok shubayan sacrament lunga or malan baptism singe we lots of passing na ke Christian community na ke community win matlal funise if a yok shube baptism singe baptizing we lots of passing na sin win matlal funia pangan fin raksak lung tugun akateya tugun katsun tosta kuno kontana makatakal mingai to phone na ginameta naro makunal tamil tres kalape but Thursday, let's should come up with a theme. Len tagarela me sermon lal na keshenria. Paral taga lead di mana gay wake week singer. Now next week na taga kain ate shepe na tagarela front load. Lazy name mana gay wa we context ke. But Thursday next week inoy lang silang God. Ikak na siya lipan na tagarela sermon singer. Kada loin da namne mana yok sipang. This is how you being disciple. Kaslan kada kalamyo, Belgium taga ukana ke mga, this is how you being disciple.
being counseled. Pero nagawam taga riti kaslan God, bro. You are being counseled in the presence, leadership like God, the Holy Spirit. Akata ya Genesis naga Revelation. If come near the naga some Exodus, some naga Rome, float naga Exodus, Son, Genesis, Matthew, Shekorin. Come there in that span, kadina kadin the eternal relationship mataga ke passage naga the rest of the Bible. Kadina the la man metiractives nga. Metaga ke metalong lang go forcing nga naga long. If a yokshupe baptizing, if a yokshupe lots of passing naga what are their role? What's the final role? I think that Kevin Kemal yung ano usin nage masih chef lang. Lasinim akto lusing. Kadin relation lim. Make a plan. Relation lim na kadin usin me wo sa siya sing good news of Jesus Christ. Nage me inin na pan community. Kadusta ka na si me na silo siya inin na me spiritual needs. Economic needs, like social needs. Matulungan ka din kalam kala. This is how we. Kadar maging gospel sing usta ka fagam ke me ininalan mo ito. Me inilalalos ngayon spiritual needs lalos. Economic needs, social needs. Fingara lang yung capacity kuno kon mai ta ka wit na phone sing na kay ito nung Kada ta ka lieta na Why the na stories ko may daga insan kiasla butsinga insan usieta na la maton fel faga sila ethnic group faga sila met rook met Africa met Kosha met Shani even dal daga mano si fan na ngon si fan na Finchak si fan na, lame si fan na, lalalfungi si fan na, baptism si fan na, kat si fan na. This is what unified church. If for yokshuben baptized, yokshuben lots of watching na get un met lalalfungi si. Na if for yokshuben ako may news, pweng walang Jesus Christ na get me. Met mainin na. Spiritual needs la in meet their spiritual needs in song in economic needs la losan we be me social needs la losan e pang o yes magadin daga kalam tana chije la kalam me finrakshi ke victoria intention lan Jesus Christ we design malrana ke manual on like a church of a church in growing numbers, in unity. In the gain of fash. Kadena and Marchi fun. But tamil that the Hakati art and or young and in Akyoki from watching. Cutting Kalam Kadana. Fin cutting on Chifan Nagade. Me etepena. Uniform magadara. Na stories ko madaga kalam ya kadinak fash mit nage introduction ci lash ngeta na sikya ke Uganda. Mapali Uganda. Stories one sikya. My long outside of that Uganda. I can remember Marsh, Dick Merrick, long old. We staff go teachers allows from that's when I get Philly on my long old outside of me, Mobile, Uganda. And that's when we act all the worship on Philly. Kaluchak na pen and treatel, harp. Klik na galos ngan tuya kon keon pasta singan tuya karo preach pa po rep magin local language na at the very climax na ke worship sila klik longo ngan we staff sila ngan experience ngan talora ma unite tables ko masam from kanya tapiyak nga kan me
Talusia train bread, freshly baked bread. Now we bear glass filled with red juice. Lots of about it. But the long old America, we staff shilalus in a different country. Worship siya in that local language o dal matake. Na in full one worship siya utako. Bread we cup siya. Insang cash lamay na kadin from kinke. Matching baptism and lots of washing. Nakatliya na elos mata pastor siya pray kan na mga elos mga pray trying to make up. Akala nila finitanta mile thousand apart, spoke different language, but I'll experience much fun, one body in Christ. Pang masing. So if income liet tik American long old ngan we staff singan, dahil flock ni local church lalo sa. Dahil tayo local church lalo sa, aro lots of pangan, aro kafasingan, mwete Uganda ngan, 20 miles outside of Uganda, elos aro pa masingan, but in one spirit, when unified, church unified under one spirit, but Jesus Christ. Every sabta akos megos wangos pangariti. Masih fan na ikos makatlatila ka Victoria. Kadin tagada na, oye si mainan to wene akaye for yokshupe baptism singa lots of passing na sin community man matalal funia Christian community singa. Ito ka structure na in akaye edify in akaye siya siya. Why na in me elo sinin tour na ka kilal funia loso. Aro kato ka first na met na kemasingan pangan masima unity singa. Siya ito ka unified fellowship. Bang macam na benna kay wakumis preaching cop singa I remind you keme malorela finchak and at the same time looking forward na ke flock lalo na bangan stories ko may no siya insang ikesla singa na ke tiklong ulingan staff siya lalyan kantay in a very foreign land to shakta ilada ka masih fun. Agad ka nag-get in context at na kepa na church mtaway ka. Practice lo nga taltang tak na observe. Baka deta ka nga. Pang practice lo masang pe cash na ke identity lalo sa. May baptism lots of washing. Cash may tayo alam may Christian bang manelos sukya mga makin. Kagad na practice nga matagal ke first century nga aspe practice taga metiki. Practice matagal kalam ke first century bella Jesus Christ nige apostle mang ni fingat sum nige me practice made and ke Old Testament na taga pa na ke Leviticus singalakos singalikos mga rooted in the cleansing always pa wana taga practice ya ke choose tradition predate years first century si matakan kat kalam kel son baptism daga for la aulia baptize la tana tena masasya Moses masaplag Moses akalam niya pa mo kof nga daga religious and physical purification jinga pang akalam na Leviticus singalakos fos alkot na kaya asid pa Leviticus singal megos na singal dolu, Leviticus singalikos singal megos. In other words, purification ke water singa it's rooted in there. Metiki first century daga sampram kunyak baptize singa. Traktar pe masampam esigalel samon we sekaraya. Lalsamon mama cleansing sa siya daga, baptism sa siya daga. Insang la makulugo. Ma akalamyak ke Leviticus ngan talta na ora lakon magay na tasak ta Ezekiel ton one for stone me ko rakkalan. Then will I sprinkle clean water upon you and you shall be clean from all your filthiness and for all your idols will I clean you.
fingereli machingan dana elchieligi nama predate categoral Moses mangan el lakawana padalrangan machingan mantaka somna inchie na inner being pa esiga lakalam yang prof el palyang segara singal dolu faship in that day there shall be a fountain open to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. Kadata kada na mga shipa na point me Jesus Christ. Ito kada na baptism si ma samram kinali yok na ba ngon si ma ilya pason nila kalmisvel na ngada ka baptize ko uske kof machi tu ngay daga me baptize ya ke spirit baptize ko uske spirit si sakto nagataga bakalam bige period si bang second temple period chinga siya taga na temple of the Zerubbabel mas taga na 500 somnige me first century purification were me that's part of Jewish life chinga kada taga na New Testament na max up the course for sin na course but sons up the lu for son course wedding si ye can arch sa faon course on akula in usheba na kadin nila mga ingrained rooted na get fashion na may choose nga na get cleansing na get purification nga it was outwardly directed finstruction may daga kadin galam kala soni la kalam ye Jesus la daga baptize ke men ngon masingan pa yok kadin galam ke na ito ka kada kalam kala arch may daga ang water baptizing kan mga nito ka kesam from land mo ito the Bible of Bible she makalam. In other words, ala yok force ke water baptism siya na ke is it really part of salvation? O kada poli la kalam mo faith alone in Jesus Christ Jesus ta ng God. Kada sam from kanya kang every sabta lu fosal kus na gaya. Na kading galam kala in kayen mat life years pa ma make up 2 billion of Christian machine kata siya los mame water baptism is not the means of salvation. It is not. Jesus Christ mo kaya na isusta kang ang God pa usi salvation siya. Water baptism siya el outward witness siya fact la what's happening inside that person. It'll declare na mo ito. In akay in fact la il proclaim il na makin mana tres kalilakaw na il na makin get Jesus Christ. Paano masing it'll declare la pay el sang mo lalo. Na mga letra akatiya submerging siya nga nage me o chak sila Jesus nga gat ready like ma-reaching kung tayo kung submerge tayo with your sin kumutyak molyak mol sa siya dead resurrection siya nga pagkadata Jesus parallel mirror na pa much ma gat ready like sakta tolu for singal tolu na singal ikos nga the intact for siya ma kading kalam kela me ino ni justa kang online gat na umtata ka outward ceremony singa justa kang online gat singa il taga metiki me water baptism singa kung kain som submerge o kung ko pa na hindi justa kang online gat naro masinga yok siya pa kan kalam ke finsa ka pa me akos makataka samsam kingan intakale akata yawona ke masing me makatanta loy na ken nagatli la shema orekin pelching ke first century ne pa wana inta academy mo met mate choose ngel etaga in my chulang proselyte met nga bang ba mo proselyte nge
a requirement in a stand the baptize la fatal the egin my choose. That's part of the practice that was going on in that day. Ritual washing el necessary na sin machandal manifo machandal consider unclean. Or machandal nga tiga nuchak na ke temple. So gadin nila mangan are ongoing pege me worship lan machus ngan belchingan. Pangan natin water baptism chingan wanang akalam nga taga ibakos nga netaga akyok kita inusit na tishik background nga na water cleansing chinga te massage sige first century el na rudit taga na ke liftigas masapan moji taga na ke me second temple time frame chingan pataga na ke me gospel an nga na practice yak lu nga pataga nga second practice today ke lots of passing communion siya lots of passing pa communion siya taga ni siya me academia ke gospel ngan academia Jesus will share his last meal with his disciple ke phone chef la siya ngan metigal som crucified na taga ke meto long course for singal course ni gato ngol mak singal course for long singal ni ga long course na si beluk long lui course ni ga long tolo na son singal tolo for singal gato ngol academia na phone na gospel course ngandal smosla me lots of passing aske gospel course me reaching the academic she goran singal she long to get long course pol la academia iltena we dinner singan tasakto me ash account may takna sila sa muslimang iltena we mangan tasakto share the same account kading galan ke naro even got di mangan tana kadin kadin read mga observe connect na ke last supper singa tana meshinga mga passover singa taga tana pa na ke chino singa lu pa taga fonya lang me sisak lu extra singa lu mama genesis extra singa lu elos mata yicha biang fu goda na ngena sapta singa lu kadel financial Moses elosin ushe lam suko ya she first one play mishke one makuluke ushe ke lenak singa ke malam she meta ke lenak singa la ko tanunia esta shangan sang me makie tor frame lal dalan pang ka fashi met akwa ki ke malam she met len singa u delushe lenak singa la ko talbunia or makin trashing in sang moswella na vingom ke somdi arsh met direct instruction our specific instruction da sapta singa lu ganim na general knowledge singa passover singa na tago lots of passing gading me in relate lots of passing ka falan lem singa in tago wana in pa akfonya no phone na mama tago ke extra singa luongan me enslavement lan mati prungan na silfero yang fu ko da elos ntawe elos wo ya kadel somne me yen mai shi sha ushala moshi shakain la yen matwal ngau el som great prophet chinga som me redeem but ngali ki sho sing na ka fa singan tagani ke the night before Jesus was crucified na pangan lam sungan siya taga Yatao Xinxia 1445 1444 1445 years 1440 approximate in that time frame aga tramram can get 30 AD pachijel me approximate 30 AD 33 AD Jesus was crucified kat flokla kalme me tao Xinxia ang fuku da yata na akwaki Passover sing and Pocheki much might go fun like a lots of passing great the aquaplan got no one matafing like precise story plan Rick that time can so when Calvin na pela arch much fun na might go
inu siya ma-phone siya. Asin kenek sa kufan. Ara, si ben akalay mi nage yok siya piyan ma siya. Kading kalam kala. Ingin ala pos na pay luti kikia por ingin pakante. In si ben ataka siya nga kumin take. Kaya even ka take kaslan ka de wang tafung leke. Ya tao sin siya ang fuko metigi chise el mi siya. Metigi lara lots of passing. Rekta tari. Mirror imaging. Pange observant si may daka liya na si kum. Nangakom kata siya 2026. Kat ngita yataw sin lusom na ekul kada. Perfect lam so kungan ilang shup ya. Na parang ako miis ka fa siya ngayon 2026. Ngita liya mas matsisa rila ke manol ke shan si fen. Pangarim kat is ka dinesam marik la na si kum. Na at the same time, kat looking forward na ke close si may tagang. Patamal church ka dito kakatiya. The may celebrate ngan ke Exodus ngan dal celebrate eat lamb, bitter herbs, bread without yeast. Taga na may Numbers 9:11 akalam niya masingan. Tayo fingat sumdiyan na ke kafa asingan. Tana pangan. May Passover feast singan. Unleavened bread. First fruit ngan. Mata na pralayak masingan taka. Napa feast of Pentecost mga tram kin ke wiktari. Inchi pa na akalam nila wang na pa matafong na sige masingaw masingan. Nakataga na get New Testament na perfect Passover lamb siya pa me. Siya ko rin megos fosit ko sa akalam niya. Perch out there all leaven that ye may be a new lump as you are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Pange masing. Pange perfect lamb singa. Christ our Passover is sacrificed for us. Na me, in the Old Testament, or makinyak animals ngan. Foreshadow i mafon la si may taga forward na ke me yataw sin siyang fuku madal kang Passover singa ni chap ngan. Yataw sin siyang fuku to. Na ngayon ang akom kat ngat la yataw sin losom la. Kaya crucified. Perfect lamb il crucified in me. Inte ka usye finrak sima Ezekiel. May pala si Shaya Shambramam. La makuluk lobos. Na ke water purification sima maginya ke temple ngan ke me Exodus na ke Leviticus mangan. Water cleansing ngan taga na el wash mo na outside of that priest. Ter tamashima siya may pala lu nga fa ke biya nga liya. Taga na me Ezekiel don ngolon ko tong me ka Zechariah singal do li siya. Masinga sum ni insian mo ita bang masipan to ko chay ngan katsin. Perfect lamb so kung Jesus Christ pa taga na kada som siya kon me ko iko sa kalam a perfect lamb. Jesus Christ el taga me min siya in me transition siya may taga na pole la kan machi fu lao le klala fin ngon man kat ilyak na ingkat pangan aksa siya pangan sanctification pangan me set apart siya ngon man kat ilyak aksuwa siya kat ligi makuluk larsa. We need that. Taga na geson sakta siya fosnong ulyat na akalam niya pamasingan. Masingan perfect lamb. The next day John see Jesus coming unto him and said, behold the Lamb of God, which take away the sins of this world. Kasi may kato na pa yimang. Picture siya na kato. Nakataga na may Revelation may goson gos. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders stood the Lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of sent forth into the earth. A slain lamb. Naro, practice long baptism, we lots of passing. Elme, lots of passing in meals, Christ's sacrifice on the cross serve as a fulfillment of the Passover. To the man giving of Jesus' body and blood. Nakachambram kun sikosok la.
me forgiveness pang freedom and forgiveness of our sins. Man si mat na kayo pang ay fin saksi matagaw daga fin saksi. Mat na kayo wa fin fella siya ngayon for yang nismo mapatpat siya. Now bangan me storylines ago we context siya daga iges la at amal la daga nag-iipa ko sa mga akalamyatarya me fashionin me baptism siya tradition of water baptism siya na me tradition of lots of siya. Abangan kat kulo malap tamil treskal metingom daga ngan nila met nga daga nga nakanan nos na metingaw suto tamdal siya kulo malap pe Charles Kuman Lambot Jackson kulo malap na Louisiana airport kulo malap Pet Osi Thompson kulo ang besta Evelyn kulo malap Carson nagawan na manas pela kada phone na niya tamil la drakte ipa ko nga to yang nakataga nage me Exodus Kaya tamtal si buyas pe pangan kasi kata halo lang na siyum tamtal si buyas ngan kulo tiginis tamtal tres nas first na met global kan mi ko minagalen met wias ngan amati ginis floral sak na sina Washington tela si South nga si Ken an pain ko skewa met wias matagaan agana ke faklal tam libana moin chewo wo siga dinda ka wiko wo siga malutut march misenge ya manawal ka ten faklon no sel ke introduction si malusia ke anche yukan dangen inusena shesh kadin li oye milo sash ke ngela ma pena kadare ko shae magatara yenange eldaga na shesh tana ashme sangluo pa utaka na sikom insang oranin masos met lalalfungia na pa na ngara challenge na yokshin na sikpange masken si Washington magat keruf lagi o yenge mayen ke luti na wo si matif sela taring ene na inash mano si fan ene na inash lem si fan finrak si fan lalalfungi si fan baptism si fan kat si fan bagat kat mo si fan ba alun siya nakat finan kan ke malutu si mat kam singa ngeta na unifying gifts lu bange kan me pamain sang urekate ni inesam when na din kat kel ship yak fin sak singe ke manul masalla shal gak le fin sak singe nara ke ngakom ta kana ke sacrament na ke lots of bange ngako fin ken sai kat tagat sikseng sinwet wias la ken ka burien den akeng ma si katarang na folok tani ke shit esto ni kalme got fostong ol dolu kalme bakat fong well akom fin li sham si ke baptism sila Jesus it is a beautiful story baptism by John in the water of the Jordan River Eldaga reveal leksini na ikesla lang silang katapa na sikum. Daga na fela, alaga lalipufe na. Daga aten maitsi. Na fin, when si fan na natal nga, para tiyan wagi Isaac ka. When siya ka lati kanu siya atonement siya na sikum. Siya ka when natal, makay fan na ka Jesus Christ pa ka. Naraki lem Jesus el offer salvation lasin siya sinners kat met kuluk masala vela sing el can offer that salvation in order to do that kung di kan kisin siya kan kasya ngo el fully God el fully human fully man or el can identify with me and you nara masimetan pa, he needs to identify with us sinners.
Na meller pile tako submitting naki John baptism naki repentance auliak forgiveness siya kaya naklas ki makuli evenel no sin nara fact mo na chiya sel taka kelali me na Jordan na Euro John talan baptize sila di kesa singan nara katfingat ang nigena na when kulo si fan na natala patako matakain usi molala na si kumat lalal fong hingi el patakain orala submittal singi na sinsiyak si mataka na si kuma po if you believe in Jesus if you made him Lord of your life kum na orala mayan nga kong fin de orala na siya ka orala lalal fong isingi na siya narakiat nan ko kadali na ki sham singi na sikyak kat finli first single dolun ki single me gusto na main character luonge focus win na kal Jesus as on Baptist finan kelali elas northern region Palestine Jesus sa peas ki ye tolngol kum kan gasta ba balan ke Luke sapta dolu fasong dolun go nakke kum kan pekchak pengil meto luon ke long dolu pe nalda ka ki long distance el fashion el dena kash ki teslasko inte ka ocean na si John Baptist elen baptize el pangam tawak si matakan si kumnge nara pakalimiyak ngan sonel nga baptize el na sonel long si kolol effect ngayon na ta kumin baptize yele ya kumta ka na yuruk ila furang siyak sisil John didn't want to baptize him and nga pa inin and baptize that kum if I'm the ka na yuruk Jesus bakum so nilito lahil din na inin and baptize ka auliak of anything patloy me lang inin na sikyak because we must do everything that is right. Nara Jesus in this proper way, in can obey. Ako sten nagimakad el fact. Na pangamen kumli ambassador, kumli kan fashion, mama kumen na kun fashkea. Jesus el denayin na len, taka tal ki makuluk, mga som ki sonal kush, posang alalkos liike el sinless kumgan som ke luo koren saptali mekor fastong ol sie insang be konek ke finni pro akor fashingal mekor ko sie son dolu fast mekor na mesikyak son el baptize ne in mo confess sin for on behalf of the nation in morella in inasinge accomplish God's mission na len matawag inak fashirik malan kata fin fellowship pang inauguration ke public ministry sima inusi message ke molala na siya ito at the same time elsang support na siya son ke ministry lala nara pataka na siya kadinitala wangan makuluklal el dakanan usi example si ngakumin ukwe. Jesus is perfect except your baptism singe as an obedient service to the Father. Nakatapel akalimye. Siya wulal. Bakit kesa singe? Nagi funny nagi may was nge. So sigilan teacher, sigilan tulugunya. Pahal siyak ngenda, dena sikyak. Naragat fine putadi na ke me fasikas tungen. Singolon kos kesin ngalit kos singaan. Napan pesi mafakla tu kunal peptai sila. At siya lotjak li kofo. Amay teka ligin kasao. Nailingan lan kat. O etumin kasao me. Panay ni kekla manayin
uleo asinga tako na fel ikekla God's intervention na tako na ke humanity presence lala tako na fin when kulo si fan na lang nga Jesus anain kadin mo me kasaw singel rollback inakelembir chon lala kung vinsum na ke Asia ongol dole fasingalia falen ke ongol akos kumeli masih manja kenge anen mukui kulan me spirit singe intaka oatu me namo pangan pa si matako fani na din ara academy mo et chisia skill baptized dari el fascia kidin miseng eliki in kofo elie kasawi kek la na sel elie ngonlan god oatu me oena sie uleo etawi fel Nara confirmation singa tako na fel inakelemye la shail. Royal anointing singa pasikyak nge. Kung kaya niki Aisha singa sifa songo luo. Spirit of the Lord shall rest upon him. Spirit of wisdom, understanding, spirit of counsel, might, spirit of knowledge, and fear of the Lord. Napatago ki fasingalit ko singaan, ki pasasing elinge. Napafak ngan. Elie pasasing kasaume. Fakang elinge wen kulo natiu siya ngayon siya wuke. Siya nga nasikyak na siya o yasing pasasin da ko itekaligin kasawin da ka na fe. I'm fully pleased with him. Kanya ba Papa the malitik delight, pleasure, satisfaction, ke wen natal. Na mga eko ifalok na kima uleng mata kalimi ke siyam luo. Kung pangafak pa ke ay siya luo. Na fin pa ka siyam luo. Was it correct that the Lord said to me, "You are my son. Today I've begotten you." Kung hindi ka tarik lang siya na to ko, elma me, kung fin mo natin kat, elis na pikadan siya. Para lang, masamos la fak, oinge, when fak kisam luo, longolit kosh, I have pikadan you. Kung when kulo siya fan na natik, di Isaac, di ana siya, pa siya atonement siya nga. Pasya siya nga taka in kasawang me. Status siya nga in daga kalemye. La, papa tamarsin kasaw. El insewo weekend. Nara, dago ke for singalon ko singal la Trinity singa sikya present active ngena doctrine of Trinity singa el develop na pa later kat toko Catholic church string katudike kat papa kat wen kat ngan mata na pata ka na siya ang akinat kasangkesam daw silash nga na vonang balansil tam lipan Kadin fast na kaya ako lang fast na ipsiak doon. Nalipan pangay kaya sa lok ke ipsimit ngan belangan phone na ro gumal. Well, gumalap ke ipsimit ngan Thailand na ke me ikashla ngan. Hindi ka na tamlay kumlegat samram kun me doctrines of triune God singa na kadin ang galam kaya pe Kat papal tram gas or la ma ngon lan kat aspenain pelchen so ashi peke creation gadin galim gella ein pelche penna shetan el de garela penna satanic triune singa man mai un chiba dashken me singa en arsh tracken suko arsh peace suko e arsh me false prophet na vingatli henin en na ge o yesh mga kum me shara le yokshbe lan water baptism shibbe me lots of passing in 2026. The frame she out na si kum kanin dim take masatalan fella singa na seal si mai the gang pa yo yok shubagan galma kachi fan na baba wenangan shalla ke fos me singalon ko singali ko singan ke metal sakta tolu kanin galam kela ash mit tas ko saiden life ni machine Chamwit mitlas montage Mormons. Mitlas montage Jehovah Witness. Ini mana il Japang.
Katili magana yashimas taga kanaus Protestant magana la katli ba matrashaying. When she ma enagadin karangin my church California body of Christ singa kadin engage na ke surrounding me communities sisken church lar. Na met lar si fena na sumna ke lutiki ke mga ngam ke na mga na taga na ke channel stone. Kadin taga ta me Jesus by kind taga ista makuluk singa. Makuluk lan fela singa par focus singa. Na katli na pwede sacrament nung it is very important. Kadin esamal 9 mana kayo magatarang. Kad is matasan kad is preaching kad is cup singa matasan yok tigi na kayo. Ako still na keme. Ukoy may laki ke baptism singa. Forget akwak singa. Panay tidi mayak ngan. Baptizo singa pa full submersion, fully submerged. Na ito kalde kalam na ke meshingan. Machima sang na fon mo lala min siya mo ya ke Jesus Christ. It's just a hard word me akalam niya masikya ke insiyan ngan lal issues la na pay baptize la ke masima sonil da akalam ma Jesus Christ mo kena kapan si masima daga ke ngon issues ta ke ngon nan God. Na yok siya bagan kalam gala God Holy Spirit chengan el pa uchak na God ushe masima sonil la kalam niya sil metngan la el dekay na ramasing el baptize na ke kof. Which might have the calling Jesus Christ fan. El pa ushe. Me ma phone singe. Flok na tamil treskal kung gula man lap in akayagat na in fact na mit nagip singan tamil. Kada flok na pelo na room. Finko. Tamil treskal. Delman guyak ta siguro nga tatleng anda ko kada suwang nag-iipsiak lunge klomalam singat ke na kaya samra ma flock lebeli na ke directives madaka ke me front load na ke lesson stolu matamali pa ni Lucia nga kumfinte me loyang na ke lesson stolu nga nakadek kapanante na tangalye balutuchi maasngi Nara kelda ka ushila sine MCM da ram ke ngagomen orala silis ke ana inas authority jima academy mama academy ke me fos axingaul ya longul ke me to zaptolong lal kusngen na kalmen directive singan pa panangafak ngana nas order authoritative order si itakyang na ke Naraki kataka naki me singal yalongulan. Skinan ka mga singin naki si faklal taon lipana. Matsiok lena lash ma fastigi kat nge. Belsima elos fastigi kata. Kat alle long naki kasafla ma elos faka. Their last words. Na men chise se fastligi matamalutu te bange. A katabasang authority na sil, complete authority, inka siya e fela sinlim. Na kirshipen authority singan, nara Jesus e kansang na sin matamalutut nga mo kumsom na baila kalimye, tako na si kumke posak singaul me, alkos singan ilmo. E Jesus tako na yaralos, e kaskas na silos e fact, Ka na kewa eta ka na si inka siya evin fel. Kima inge kosom era medin matan fel na kewa taylosin met tamak lut baptize losle inin baba wen engan madal na pangan directives ma daga na si koma. Na panangara inakalemila authorities yang isang na sin disciples ng matamalutut nga. So,
ta fala mo nge preach, baptize na luti. Disciple, making disciples yung iba, kumsang instruction na sin, metlalal fungi, ke oye makome fast kunlem. Na kumin, etala, elem, na kumin ukwe malakalemian. Na keko makfal yung mga na, inas compassion lom nag-service sin eh. Demasi makumara, anayin, me aloloke. Oye singe kumala na fasheng na ke kum is kumyang na ke. Directive siya to kanil mo. Baptize siya man na yokshi pesi. Manil ta ka orenin mashlon mo lalal fungiya. Kainin lem Jesus Christ. Na inita na ke misya lala. Na ke me pa masima el ta ka orela. Analenta awil katle ke makuluklasha. Na mo baptize siya anayin da aten pit siya ke misya maulyaka. Na symbolize submission lakum na sin Christ, willingness lakum na ke oyalan kata, nakat kain me iskat siyang mo katash ke ulen, met maulela ke covenant lala. Na ara baptizing in the name of the Father, the Son, Holy Spirit in kind affirm reality sige Trinity si madam liban fakta fanang saf lang concept si mataka ke pa mataka ke Jesus mo kena eltena fak mo baptize them into the names, but in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Kung fact la o ingin. Nara kung pingat ang liyan na ke sapsimal da sang na simat na malututa mita. Kung pinsom na ke folok na ke sapla singa ul fastimigos na ke on ko siya. El sapayla mat na malutut nga. El sang instruction na sila alang go nowhere among the Gentiles and enter not town of Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Masingan el siya nalikingin na. In pel singan, el mo in the somnaron Gentiles, ka Samaritans ngayon, as pel siya fatagan na ke. Dahil somna na ke, siptale, ke lomsin med Israel. Nara masingan ngayon na, el taka, ke fale, in siafla mo lala, pangan directive si masang masilda. Na kisipesi ngayon, misin siya fashion na mit, in som na ke me, matanfel na kayo wa, masing bang mo, kuno ko infolet si, Great Commission si. Inge na, disciples nga, matamalut-lut nga, elta train niya gelos. Gelos te walyang na, itiak yang lut-lut, yeto lutafo sinlet. Dal welal, na inge na, dali reason Lord, dahil ka hindi la, dahil ito, dahil mulya, na dahil ka nuti, dahil ako la nuti, fail on the phone na, inukwe comments lang madal matloke mga, yorak, osyon na sielos ke, upper room siya, di inakalim na sielos la, me, pangimal na siyam-siyam kun na sielos siya, nara inge na pellalo sinsom fakek. Evangelize si mga tram-tram kun pangipella. So matchapo nga dal chapoy makiana matni for fakek evangelism evangelist nga na baptize duty masi mga tenala kaya pa when training mga sang disciple imit. Nara metli at facility kaya homework si tamang lipanel tram-tram kun nga isla kaya alalang si sumara pa ngan sumrela na phone na gunokon itkos ke wiksinge hindi la makapasla na ke malutut si matutinge discipleship program si bang in mo nga kandila me kapon malutut ke wiksinge me gunokon si kimante ang
relevant sila na ki mafon singe nara ki kattaga nin singe good news sige gospel singe in som na ki nation na kayo pange masima good news singe in sikiyak kaya convinli na ki kachamram ki baptism nge kata si shale me sensitive kachamram kaya tajakta pange maluo ma me unify kiflu ma unify matlal fungin na siya kifslu bange unify ka din na sinkat so convinli pa na ki factual damlipan biang siya koren sapta si fasingalit ko singalal ko polil faklala iplal kaya pa na ka fakek ke gospel singe elde takan baptizing bange bawrek malal song na authority singe Lemel kamani in fashionly disciples ngin som fakalik na kimdan fel na kewa. We are to go whether it's next door to another country nga kumin som make disciples matamalutun. It is not an option. Te oya si malang sinalakom. Mema si matamalipan ilang si kapun keskine. The gospel has to be preached. Futenge eninain utakla yukuyaki. Nefutenge kaslan God. It's not an option. Nara king ako me akostena. Ngako me ale comfortable knowledge ke Jesus la elashin kat. Para training singa enina ka kadino kakat legen mo katsamanta. Kat te pair mo kayo nagasman ya kat ngayng isman. Na masinge sikyak men kika to pidian na kimangaya kat metlalal fungi ngan madal singe presence ashun metlalal fungi ashki mo lalosa el siliaki FCC singal dolis ngalakos. Nara the Holy Spirit would be Jesus' presence that would never leave us. Kung gandi ke John saptas nga lagos fos long gosh. Ka finne rek masaptas fos akos na gilmekos. Na kalme pa Jesus la wikat pele na kewa. Pele na kewa ke man katta ka mitlalal fungi. Emmanuel sima samsam gunya ka pang. Emmanuel, God is with us. Meto saptas fos long dolu in samsam kun. Nara oye na madelora ke uleng mato pa oye si machonil daga shamte ka na ingena pelin malan Great Commission singe in some fakya kelik. Nara kadeta tari masam kunya ke intinsya Jesus akesben meto likesla ke elakshaunak si ke meto saptasi fasina ke lomo lemekosnge. Old Testament prophecy genealogy ke metong elusia credentials lan toko singe. Toko singe te takoslagun military leadership. A toko sima el taka usifin trak na si kom spiritual king si bange. Bange me mail taka kia. El taka inta katang la makuluk na kewa. Na el taka inkain ikesa mo da ninja kom na ke makawul mapaesi. Na panara me pa kum da si fingakom shanga e stoko singe. Ka inkain ping disloyal na siel. Masing ako minorela pa. Ako minorela King Jesus. In pa el part of our life. Nakat worship Him as our Savior, as our King, as our Lord. Na panangara, eto ka na si kumda na papa na o yema gospel ngita ko inkain akalimye kimatawakin uleng sasya. Takol meto, Mac, Luke son da ka penake. Inkain da ka fakak na phone na ki o yesima go make disciple of all nation. Nara tukun na molyak lan lema nakadita la me ilta ka osun na sin matamalutut ngepe inakalim na sil ke o yesima da sang na silosya. Para el da osun na silosya ke likkela liye ke persima el misya maulyaka. Na pange Great Commission si may takyang na sin matamalutut nge
in som na fin fel on the phone nine fakake. Pangan singa tui kia ngasang pela sil tam lipan. Lipan pel on the shoe. Okay, kat kulo malap. We're moving right along. Kadingin ang ataga at sa fela me ipaklusingan me nage matamalutud right matamalutud. Me masing pa di haling me ena nang ke proilasho. O iya si makataga we matlas ko sa kay wang mali mo pangit discipleship me tools mo met kataga we kuno kan na kay wang fast na we si felalap ke week na phone singan we unit na phone singan we quarter na phone singan hindi shal na lapsi na kada loin na kada tari ke mga ka chipa showing na ke me yaon kos patagang shal na ke yaon kos sinevin oilang chilan ka asher or tari program chimaya taka for the next 6 years singasin stand up listening commentary David Sikuk to dala ka rala me mange pango kala sin dalu si curriculum ngas wanan smash ra ko siya na kayo top collab singan at pop narrow ya kinake wik singa na ka chambram kin me baptism na me lots of passing nakataga na akalim mo kona ka wan ka sa fellow tel chise lakalim so maraming tamalutud mutan fel na kayo oh therefore make disciples of all nations namne even mo na kapak na pa na gamasi may kek na sil tamul chess kalinga kataga rooted na kaya kastan gada len na kayo kataga raproy kataga shoe kastan gada kadin okya na kaya masing men paano nga o yesi may kataga pas na kaya me malan kasawo pangat discipleship siya kadin taga sisila kaya malan gada malan fellowship kin pangat transition siya pangat matal siya Pange o yesi may na kading kalam kala. Me mas madaga kalam na si kom na ke crit commission jengan. We're not alone. It promise ulit naman lawikat na nito. Nala kong matawa nga become a Christian ke me mo luman. Even kung tayo kukuya masing nga fat na pa lang me ukala na pa. Pange instruction. When pangafak pia mo may pakum ta siya ngetang lieta na one instruction siya maakwa ki in the disciple imait in cash o may mamtale tarin may tayin sisis na okana ke mapayisin ngali ne pa itakan na siya tamul cheskal na ngasipa na kalam standard lesson commentary siya nga fat na pala cash o pia dal ngetali the next 6 years Inoy lang silang got talrela tar. O yes, you mind the kota ako nga chipa na sumraw ni Bible for the next 6 years. Na 2026, 2027, kataga kota ako nga 2027, 2028, kota ako nga in the next 6 years. Serious siya ako gitar. Kataga na matang magay na kadin fast na kaman duty siya nga yok siya pakanan po yun na kung ukay flow siya format siya curriculum siya yok pa siya ako kita mang nara Sunday school nito ngol kailan siya fan out of the week sa falla na gamasin in ukala mo ito Pangamasing teach them everything I have commanded you. Kung oral dal disciple na kung teach them everything I have commanded you. In fact, na siya matsap na. And pilo I'm with you to the fair enough age. Now, yok siya ba kan galang masing nga natuwi. Teaching siya nga it's an ongoing me, manasin me,
evangelist, pastor, we teachers nga kadin tafala ukala may class nga ge Jesus Christ. Masung ba yok subay met ke ngali mo katsum we waro katsum na tena mata ke malan ka ata when one fixed curriculum siya magatakan na kaya na pang power klataring met ko sa nga magin masing fashion man maybe more than 30 some years. I'm my early 80s. Standard lesson commentary siya. Ngaloing dito na kya shop na pay. Kansang tafay kat lang na kya. May mainagad na siya. Of course. Kataga siyambram kun observation na. Kat inagad na ka pray. Read Bible. Genesis na Revelation. Kanin ito liye passage nga. Liye oye. Siyong lalan. Siya sa mga Islam. Audience nga maya. Context. Katambram kun context. Katambram literary context. Mani yok siya ka din ukala peke. At kung even kung mukha na masing kung may lang na teaching siya patagal ke masing ko sa online ministry. May siya kat kalam kat narrow ya ki utak ke me topic lap siya ke kota siya enduring beliefs of the church. Kat Trump kun church. Ngayon na katagal na week siya ko unit chapter siya Trump kun the church and its teaching. Liti ke Victoria me parables we or malang talk siya sing. Na ngayon at takal liti me sacrament my capacity unity sing. Pang fin sa kwan Jesus Christ. Finga tiyan flow na pa eh. Flow na pa eh masing. Na next week kata takal me. Kata samram gid me. Len lan lem. February singan me kos. Len lan lem. Kapas na ke me sing church maliti la. Katambram ke maliti. Na ivingat to na ke o yeshima. Siete sungal megor fostong tolu akal minga na ke luoto mo de tolu washingal ko singal kortana kat kalam na pa igela one doctrines laid out. Nangali kat akmasay matlash nga kat prepare matlash nga ba pakan men fakla ko. Nga ko na pa in kol matlash nga. Ena nasz discipleship program siya. Ya tolu tafo pa siya lukoy may tamalitut nga. Napal tagal di kaya Great Commission siya nga. Kung nakawan ka sa fellow tagal na siya, so meron, may tamalitut lo. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them, teach them. Teach them everything I've commanded you. Teach them na si kom pa siya na si snega Revelation kading kalam ka liti matlash ngayon o kalay no two clients up siya nga. Teach them everything I have commanded you. And below, I'm with you to fair and of age. Na masing yan ang tawag. Masing, tako na kaya masing. Inoy lang sila ng God. Ikek na siya, kataka na wiko was lang na kayo. Pang masing. Pero, yok siya doctrine siya nga din kaya. Liti. Discipleship. Kaya God the Holy Spirit. Pero na kayo wakataka ikes ng God. We are being discipled. If I'm in God the Holy Spirit, pwin ka to. Got being directed, counsel, got being filled. If all promise sila nga, and I'm with you to the very end of age. Nakatago kaya na kaya malan kata, malan fella, siya kaya niligimeta. Pang transformation, pang finsak siya, kading grow numbers and unity siya nga. Nakaslan God, or it malan ngan God kay siya ba siya siya nga. Great Commission. Our vlog na lang damal church God lang daga, ipiyak tolu. Nagkakaya ko siya. Lumalap. Trish. Ampan. Lumalap na liban ke kaya siya na yokin sang nanang shipping discipleship program mo. Pange o yesi ma style danil mo recruit silala. Malwali mo ital tena tafala. Napanang nga Belgica tala ta hong la siya kate ukoy. Kat fashki ma paiswasan gata. Katarjing yun na ki siya korin sapta singaul siya na pel na kayo wata ka na ki sapta singal singa kometala sham kun ka falan lim. So sapta singal siya fasungol
tolu na ke longolon ko shinge elda ka sham kun na ke tradition ki communion jinge sacrament jinge nara fasong tolu ka din focus win game longol tolu sham kin na ke bange elda ka sham kin na ke bread sima tamali pa sham ke kada ka na ke longol akosta sham kun na ke sha singe na ke wine jinge so inusia na shesh kadin me long ki kasla shafakla la met ngai sin lem mga eshut na shiwos the lem chisas in fung shike the kakin yakel ele spread ake el shu sangulo dari el kancheli ke fak ace mungo mainge munuk mamasala kewos kosara mainge inesamya na pange o yashi maka tram kun na ki tradition of communion jinge me tradition jinge el tricky ka singe ki ka trick maguna elana in transmission of custom or belief na masi makat kaben anandikie makat pala ke pange o ye makatara o katara ke church sa rutuang katara ange tevon sa katara ange lilla mele mutwe o ye nge tradition na bange kata o ye ma sam kunya ke saptalongol tolu nagalongol akusha na ingena pol pa sam metol sam ke I pluo meta polel ingena el pass down na sin meta ma elita ke lemsiven ke akfaletian lotsapa na de kalme pa mama nge define ta jakta o yesi manash ke pa inash direct revelation she ke lotsapa singe masima edalara anan circulate in mashlun churches lalos nge madelutike na panangara takana sheshi nakalemila belsinge Paul siya etulokonak church koren ke mission trip aklulal na ngama katagaluti masinge ke katabel fotodo somlala Australia ke church nge Churchinge anenash inkenik model de namasi. Ashkaini no ye safal masikyak in maston be matalal funginge. Anapenash o yen competition ma. The shilia be yogoba. Mashmon kim dawa ke false doctrine. Nara ino ye si be na mga siya ngakum siya pashpeke nge na ke alulasha. Masinge bang bang sense of individual entitlement. Anain mo, ininan we mga langsiya ka mga fakya. Na oya singa niltakate, anain ta, tila congregation si bangan. Katsumla na ki oya si ma, masima mait si, bangon mo, walan ansya nilma, bayan basil. Anain wangan concern lalgi, mait siya yung nalrela crisis, nag-practice ki communion singi lot sa ba singi. Na kekata mailos akilin ki lot sa ba singi. Masimedel, it's part of worship. Ki service lalos. It's part of their fellowship. Ay ngani lalos in mashlolosa. Tasakta si mailos akilin na pa may tasun na fast. Ama anen matawak kita katari tamange. Na pafakki anen kata mitnge me ilyakin la. Dalte na falyang na ke. Ta naki fakki me si koren sapta singal si fa singal ko gelong luan ko me riti la. Ash me oye mai takyang na silos ma esap ewotelin fashkelikina oye ma elos fusegin sien katamat lalos kan men el show in ganikin me te akflat kata na te orela disunity singe nara anandile ma singe ma orain akalemye sacrifice silan lem ke manol
ka finne ke shal anenta selfless sacrifice sila ba ilos ashkenge nara pataka ki fasi aklong dolungain akalimila for I received from the Lord what I also pass on to you bolil ki akalimila mga isinle mo pape nga tafo na siwos nge na el shamon na ke el fact na ke fin baka din kapsra na ke Galatia sapta si fasingalu lang for I did not receive it from any man ngaten na isma nga fact nga sinana simet nor I was taught it then I'll diak na sil tarakta may kekla na sil sin Jesus Christ na credentials singan na nusi nara pole kan communicate na sin with followers lang Jerusalem la elote la ye mail sam kun nara infong si matakakin yakil ngan na pasaman yak ngan elis preaching na Paul el matawakin recount mamasikyak ke mungusap la si mabangbang Lord Supper na el fakin fong sila Jesus el betrayaki el me pahan fong si ma anain as betrayal si matakata kakanalek kano yengen na masingan kat finanan katana kya kalemian ba me Judas Iscariot para la o yesingan ba simna ke maktolis ngal yangan na fin kong kusin siya ke naga Judas Iscariot singen esamla ke John sapta on gor fasit nga ul siesin matamalutot nga pa tebo nara pamata wa korela event sima mata akfalati ke Holy Week nge mamta samsam gunyak nge na pret sima samsam gunyak nge el anain pit sesiki pret ma wangin mak pulol sima urik magunyak mailo suyak na tuyak ligi eni chapin mukuile na kumkan sumriti ke Luke sapta long lufa singal mekos pal fakla and he said to them nga fact na jelos I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. Ale yok anangan me kalkalak ngan kain enganin wikos ace kafa chinge mettigi nga ace may kayok na si. Nakatfinloang na kela polok na ke ke introduction we be lesson context kasil tamlalipan samram kunla mettigi los tufukla giani chepa. Talik Israel nge elos kafanya kun ke pretsima wangan iske. Inakalimila elos eninain silaklak na mukwile. Sudden deliverance. Nara elos ace me instruction. Mafakyak na silos nage oye madalin kain akfalatye kasi fist lalapma delara pingana yenge. Na kuminsom nag-exoda singa luo pa singa lemekos pa fakla 7 days lenit gosh you shall eat unleavened bread kum ininan kang bread mawang makpulolge na fakla on the first day kelenchi meta kumista leaven gean shall remove leaven out of your house leaven nga nilmut kayak nage mama safal for if anyone eats what is leaven from the first day until the 7th day, that person cut off from Israel. Na vinmait si deukwe, ona kaya kalimiyaki, Exodus singal lufa singal mekos ngayon, na eninalen me, they should be our metwielos. Nara, tukun masingan, kum observe feast of unleavened bread, when pange lensima el ushel dalaligyan itiyaba. Na dalinin na nakfalati, full to in ka nakalimiyaki statue singe ay nakalimiyaki lesson context napata ka na siya din na ki me fasyak long lakos mga reading ke biyenga fakla ekil fakulo el me pang fakla preaching e manol siya masal manol pangan
sham ke na ke das Greek simadel rek maging ba Eucharistio is the phrase he had given thanks by rek maging in faculo. This is why some refer to the Lord's Supper as the Eucharist, a meal of thanksgiving. Na pasang inesi siya yan Lord's Supper na singkata sinmay da kete lakalemi kafasing ngayon. Nara maasim at kaimit ngayon pa el faculo na singkat ke sacrifice lan Christ. Nara chisasil kapsha bread singe nakimungusi physical body si. Na finne kainin church orek magin kainin version ke kainin bread tasak ta masima yok shipeo pa el symbol si ke breaking bread na si inma nget lali na ke sacrifice si ke manol ma masalla me pinsak singe na bangan masima ta ke first me longol luo na ke longol tolu na ke longol lako shan na men akalimila Pritsingan paslagin minun lem na me nagi taga nagi fosak longul ako singet na pa samsam kunyak nagi me sa singan na pauskat me slaklo longul ako rin taga infak kuloke na uskat me nagi fosak longul mekos longulon ko singe ki kap singe shanlem sak inoya sena o noya sepena tukun elis ke ikasinga elis kapsinga fakla kapsinga oleng sasi gesak ora masingi pelna kewa inma coach isam cake kapsinga symbolize shak Jesus Christ sia kakle finsak singa el token si ke life sacrificing masikyak kadita ke uleng matan na convinli na ke Genesis sia fasakos na kelmekos pa kalemiyak mo but you shall not eat flesh with its life that is its blood mama ashakengan elos tekang and for your lifeblood I will require a reckoning from every piece I require it from a man. From his fellow men, I will require a reckoning for the life. Liftika siya singalal koos, fakla kung finini aksako, karamsako, sacrifice of peace offering na sinmayta. Talik na aleran nga, usya siyahan, na dal tolang nage sisken alteran. Nara siya singe, ilda ka inakalim ye misye, na ilsulpe akalim ye na sikum ke, la makulukal mana serious. Nara siya masoror lang iltakain orela siya covenant si binding agreement in Marston Party Luo. Pakumdiki Exodus ng Olakos. Was algur fakla Moses took the blood, threw it on the people, and said, "Behold the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words." Na taka nakikastan lema naki uleng sa sing covenant singi pataka ke prophecy si mataka ke Jeremiah. Uleng mata siya taka na inge na ash covenant sa si mataka inorela relationship lakom in mas lakom nasingkata. Na pasimle masinge intaka in simle nart lakoma na main artla siya main enan circumcised heart lakoma. They should be kosh-koshema urik na sindalik ki edal sun matwakilens akal ko siya. Na kuminsom nag-Jeremiah tolngol siye. Pas tolngol siye tolngol akos. Na pangan covenant sa si mata ko akademiya ki kimetowa. Na panang rapel na kayo makataka inis ki kapsing inkain akademiya kas maganya ki me nanakmanas mataka na si kum ki Christ. Na oya singa sikyak pena na sin
Pelig Israel ke Pelsima akataya ke me Moses som na irin kat elusya som na finola na uselek siya som na kilom sil shekop ta sham na sinkat ke talik Israel nge inoya siya pa nabange nara lot sa pasing mata ka na sikom na ke me inanak manas ke makuliklok ko mo na siya singan baslagin siya si main ta ka in kain ta usye atonement jenge na ba fakla for whenever you eat this bread and drink this cup you proclaim the Lord's death until he comes. Nara pel na kayo nga kung kang bread singe and nim ke cup singe kat we is kat parte ke kafa singe in a samgel. In fact kulo kadintapan pa nagiflok lala. Mayen kadinesam nagi misya lala fact kulo na sil na me nagi covenant sa si matakong in lalal fung ikun la silen lem levelok. Nakikafasima akademiyak nge kanun te pasuko ke lot sa pasima sikyak ke pelan lema fataka na ke oye singa ko miskafasi nge infolok le samgeng kana patamulipad el akademiya. Na bangan ipsyak tolua na floko lang si tamulipad. Lamala. Olipad talanchu. Ulo malap tamalay. Ngayon sumuyado kaya. Kadis lots of kaya. Every 2 weeks. Frequency la pa le yok shubega din alle kalim na po kaya in my remembrance of what Jesus did for humanity on the cross. Nakat kalim na po la fair sompa na ni ke Genesis 3:15 na. Fute si mga ako kita ka phone na ke Messiah si mga prophesy ya ke Old Testament nga taka na bang. Wang na pa matafang nga si mga kumaskyan. Now, frequency lang lots of passing agatin is pero na kayo as many as we can so we can some mile around na shish finchak sinen taka muligat na ito ka na si kom na ke ina ka din di ma or evo academia polchivena la academia kasan gara academia as many as you can foretelling si bangaran arang when meshing and when gather a pelching koto pelna ko sinyesi li mga tasken yo na paish begadin kalam gela kaslan ka the if inga to na ko ya kustin na ke o yun baptism singa ka sprinkle pen baptizo singa fully submerged meshing and pachisel mga yok shipe kada liya siyang from like Jesus Christ na sin general population na ke litila ngan na may wiyak nekiyak wiyak may tlaga pa may takos na ke hakukwan God may takos na ke hakukwan God may takos masaktan papatamag Kathleen ka maganda pa ganyan kaya sila mga nasikomo Sacramento nga mga yoks valuin na inum si identity loss in Jesus Christ man with Christian insan akay matlalal na kayo pero eving up to liya na kaya me o yamay na ang nas kaya na wala tamlay lakalim gadin ang sumli mano singan kop singan nagka shupyak sila fin shakshin na the worst dead ever Parliament me taga ke siya orange ngan me or poli lakkan me kadin kanan gala crucifixion chinga that's the worst dead ever el chup ya gawon kos pang kadine sam wang in makuluklal unleavened bread chinga wang na pa makuluklal but nganin na sam remember what I did matal isang tan kangan pa in akalim niya inakas maknyelos felice ba ingin ang akom kataga perfect lam suko masum tawsin lo sum la ba inan taga kalam kala el chup ya manol chup au on korfin shaksi
shakel kyak lakes. Kadin connect na pa observancy ma to gonna get Passover fishing na get me lots of Asian institute ngan material crucified. Ako minan connect na kemasing pa looking at the cross. Kel shup ya. Kadin dia tanay kayo Orakel kuluk in fact shrek saksine usom. Kadin ta ka nag-passion week singan. Di na phone week na phone sila chef nangan. Na even got loin nag-masing ang sang 9 years nag-broiler ka din loin ta na. Di makadak shak ke ba masing. Cleanse up large ka tika even katiaw on ko sila chip ya ngan. Kada ko flan pwede siya masing na show up ke malu en arakuna kom na ra pel lash mo kada taka alin siya na. That is how we connect ourselves to that perfect lamb. Kadis preaching is cup sing nget la siya masim na ke kaslan ka la shup ya. Ya ne ke auto lu te fanen to. Walan makuduk po. What? Ang ako, machit fa na fat makulukers, kain mema nagat dayak tayin siyas. Long sisipay nagadinyin. Manol, siya kalingan, itaktagas ba ng long sikot. Pangamasing, in remembrance of his love for us, crucifixion, the worst did ever. El misya, el pakpaki, el molyak kalan aktolu, wena makafanga kalan in the Old Testament. In kalam la, el makina pa usye transformation siya, el makina pa kain usye, ela makuluklan fela siya, in te we mamita sa mga, o Jesus Christ makina. Pangamasi yok siya bang ako min kalam kaya. Now when we are fixing that, every day, pero kam ne kaya pasal tu yak akalam yang kung tal na pa self-examine yourself. Are you worthy? Make sure you know exactly what you're doing. Katilin yung pangamasing kung maksak yung misya sing kung mito na pala kung mispreach sing siya sing ngetlali element di may kos masikya kefin saksi ng crucifixion, death, burial, resurrection, ascension. Malapay sila kat kanan ke. Ka in align na ke malan ka ato. Ayok supe. Kalam mi siya na nga taga liya na ke. Benching ko to siya ng alimot. Sa falila. We have to do it every 2 weeks in May. In reminding God, kadin connect na kemasilan God, more than ever. Pang mas mayok supe mit. Sakman no nga pa siya identity large. Na me kadem tanan sa no me pelchin ko to. Umne mga in na naske proy large. Na sipa na flock nem pang mga from gun. Watertown simaw taga wood nim singin usya ta na akfal yung mga akfal mga na badrang. Katin aliyan na pa element. Shup ya. Aw yan ni kawon tolu ka fanen tok siya. Awon ko to. Pang may na gadin naske. Tamal tres ka nga usod confess nage iplalangan ngak no malap la kumuti pel singan fact la. Yok supa yan masing. Kulo malap. Tres. Wai kulo malap kat som na kay ipsap la sige malututsinge. Kung vinli the warning siya pa ta kong masing ako min sin gun fall na ke faksilal tamlali paningin ang na ke first long ulit ko singe valen ke long ulia singe na first long ulit ko na ta the fact na siya sila ko shipper ang ako mi sa fall na ke masing matamali pa nakatayang katnget lali na ke lapan kayo ksilan lem Teke ship mo kayo na. Sikinangan kayo makaim dahil sila lingin. Kung finpangan mo kung makaim dahil lingin na.
Shkinan ka na ke being abandoned. Ke pel na ko meninasi. Nekin wala broy. Ko flashikyak. Eso vlog dat de met ngen na. Tola metul. Met tamalutlud. Shkinan ka. Nan kaya kel ngen. El mo kaya na strip out na kaya nuktuklalan. En wakil ken 9 carables ngen. Fin kumpangan ba ko makaim del. Kung maka in for fascist luman. Shkinan kan kaya yesila shkenge. Ak may kanya yagel fin shaksi ngepe. The most gruesome way a crucify yaki. Shkinan kay psingen. Siya na jivebe na us shaksing sa kumala ship yak kengen. Ama shing talak me mangante ikoy an wipen ataka. Siya kofman wipen ataka. Petse yele kom kitin kinet na shishik shapshin kay kom. Kadale na shugok tayo no me manake. Mga pesing akong fermais ye. Manakewa. Siya ko menan kada na pape na solomay faka. Meaningless. Ora paneng kadinli meaningful yen o yen misya silal nge. When through him atonement jinga ta kayoron. Mukay fun na. Na paneng nga kaksikin kat ke malutu chinga. Ora kada fast na mit na ke. Mga singa proper motive singa abing karangan kikata ke first mo dit ko siya. Nara Oliba el sham dak tayo ke fostong ulay ko sige langulya singe nga ko min siya na ken saikat lila are we worthy kadin we is mayen nga kong fin me lafakun ma nga kong de lempelek ke yorosho na akshikyaten na yoksi nga kong merela ke shipin oyen cruising dead silal ngi. Kayok silal ngi. Nara longa lit ko sil daga fakla. Eki mainge elsya mango pret inge. Enim kaplan lem inti eswas os metal kimanol esan lem. Na meta singan pa kalmen fakla kya. Na panang rin na nga kuminal na kinsay kat. Elela metin si fe na shike in ciel pankin sa siya. E oi inge lela len mongopret inge enim kapingi. Dahil siya mongo enim inti asiwas el mongo enim lasla. Na sel si fe na elfintie akilen mununlem. Na kung fast na mita na, pangay kita si peva arakat mas, kata misya petari, kamtula dari. Na panang ara, kita ka na ki, fast ng udit ko singayin na nash, si pena align ki kaslan kat, na ki oye singay pangakum kain, uyes ke. Masingay ngakum nalin na, celebrate carefully. When God taka na ki spiritual readiness. Nara Paul in fact la. No one should take the Lord's Supper unworthily. In wangan siya in ace kafasing eh. Ana in kat mo me wangan shipe. El samsam na si kum church member. Nga kuminte me ana ka din rush. Nga kumin mot kalakwoy. Nan kala. Mayen, in fact, those who did so would be guilty of sinning against the body. Elos mayarang o yes a fall man you're all son. The manain or ala makuluk siya na kimano siya ka finish siya. Nara ka din ale lila ultimate sacrifice si bangay. Kadindi kat napay. By or mo. So then whoever eats the bread or drink the cup of the Lord is an unworthy manner
will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Napal me ale usina si kumgadin diye nga kuminde mishandle. Kagande rela o yema consequences nga daga na si kum. Napangakali mi bela kat kapain pausi maya talakum ki maya kalami manos misingi ngay. Kat pangon kat kanukan lamang kat na arana o iye ngay. O katalin na manik laan yung matash kat liye. Na finmet taka ang umtaka ni smash ngay main kum nakatefloya. O kadenan nga tang di la katapela may takayin cash kat kadina nga wi pa isyung ngayon na nga second year. May pa fact nga to participate unworthily is to become guilty. And disrespect siya na sin Jesus. Kadingat lali na kay mama sikyak na sila. Pinsak siya. Nara, ay na sisin mat korin bel siya in the rela mo may mapilas siya pa nga dahil kain ora sitela ora na lang sila alos kayan. Isam kunla lemil misya pa o yesi mga kum eski kap singe ayebeki bret singe slagen manol ka shal naraki fos singa long lago singe kat na nakatin kinsay kat metti ka teisa nanganan ka na kaya o yesi ma practice pe ana fakwal dam lipan na met follow yaksi nga fact na kami skeli la fakya kat makadaknas na skifrete Aset na phone singan kanne ba katrak na nes Seox retail kat para katay na mane faso mis kafan ke Henry kano yang nara kadin sivena kasin siak sheshla fakana pa masin Paul la let faisi self examination singe sife na kinsa yakom nakat pa kat kan we ace kat pa ito sisyen falkers taken yan paos o yan na kayo mafale ke being singe nara pa ilakali mi yok na silos ke lukorin sa apta singal lulu fasimikos ng kiyon ko siya examine yourself pagke makakumura ke eken matalal fungi singe komentesi kumisi fen kanin mangan nara taka na si kum makuminan ka na ke attitude la kum may nga kumwenteis may nga kumungulngul ke o iya fa kaya malang sikat yak magatikain auliyak ke ka o iya kaya mga kumsak na matayin selfishness lash mo paisir sa tawa silila Kamasi maturala na sinwetsi mo, men siste na ilya si plani ilo. Kaino yang sinsiyak si manda ka na si kumo, kaya nga ako miskafa si nga. Kakate na paya na sinwet wiyesyo. Kakate na siyang la, may consequences, may maya tayo si kya ka. Napaltak ko fakla, for those who eat and drink without discerning, Masih kate ni na napagaling po na singkat ke. Mayen kate usye mayta na festival. Pole lusye na pa warning sinasisla. Kat finet te kalem na pa gela mesing upen na nga days. Mayen consequences ke elte makshakshakshi. Na En si mga kuminales makiyo pa. Makum di kan kiya pa kat. Katte ko. Makum finrek man na sin mayta. Dahil hindi kasi siya klay po katte wiyes. Mayt singan matrek man na siya. El natil kat yakal di kan muli katle. The cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? Kadang nakin siya kimasingan. The bread that we break, is it not a participation ke munun Christ? Kadang di connection siya.
when oya singan ba polilurek makun kikat me is kafa singan na kad nalilian kikat partake kilot sa pa singan kalme pa kat participate alongside the body of the church nara kafa singan nga ko minasam ke langsilan Christ na si kom esam na siya ilo esam lagi tako lalal tako kinanak manas nakadinesam kun lal tako ingan molikatle yok na nasishma kadita makat matkuluko ke chance sila kumasha mengsis kadin tilyak yaksin mo da makat matkuluk katakataltal na sil lalal fuila savior sil nala ngakum tieme immune ngali masi mga lang sinapay kaya yasing pa kaleng bakit nan gata la ngakum kain taka na sil na yorol taka ace ka fange tat metti kadin kain taka engan ken la kat talegat la na sil el manak manas na sil na wang lebe malang sikat siyak nakat mo isa sin we partake Samuel ke manol masala siya sor la fin siyak singa a pangin ma usi atonement ma usi mulilala kum inakay akum ke molin fin siyak lash ke makatash ke nara da kana na pangin o yeluma da ka ke malutu da ka nalita la kay nure kateni na ito me kalme nga kumin ito ke mamasala ke manol siya soror lakel agat ko flash ke masi fun na financing eh. Taulipan belang flock na room fakat taga kali malito da klamala. Kaya kat kunaman lap shafla maliti sila nga from no chingan iba ko ngan bangan akta yak sil tamil triskal kada ingin a transition som na ke kuno kon na ke mante ito ko ke exodus singala ko first ngol china ke ton ngol chi ta meti ke fast na meta ni ba kay kat kay shin uplift kat but na kay wa ko siya we on the same boat kat ina na ba kat ingatan di ingin na la kat mat lalal fungi yok kadin tagay na klan sapi ina kay yeshin siya kadin na ako lang na kayo kat na kayo na ako lang na floction na si pa na kalam ya every saptagos fasakos matagop ke malutut ni siya si ba siya ko siya likos kat ash me mano si fan ash ngon si fan ash finchak si fan Fosti me ko sa kalam mo ash lime si fan ash lalal fungi si fan ash baptize si fan was on course every saptagos was on course ash kat si fan pang mas magatashken nagatash si me Jesus Christ unified under Jesus the OEFL the education system the government system the yan kay wang in mafela sang usi foundation jinga bakwa kitargel Jesus Christ nagataga na or baptism or me lots of passing in 85 akayishin siya kadin agosten na kama Jesus laki atari na sin church lala kifluo bang machamay sang reigning unity siya and at the same time in lift up one another 85 kadin enduring beliefs of the church na maliti mataga in sang kaliye unit chafla ke kota singa le yokspe pa sife pa unit singa me church maliti la church and its teaching ka champram kun parables nge ka champram kun ke footage ka champram kun me our fish ba katsano farmers singa som dikia teaching and expect our fish singa ne vinga na ke spiritual aspects
tana lenin nanan kashi so gat takai ni takana ke mashinga tana baptism si mashinga lot so pashi katoret makin malungan ta sano lenin nanan kashi kaya ta sano kadinara great commission la sa mashinga so faka pataka ke ipsyak luwa go therefore make disciples of all nations paano makat commitment na kaya patlalfun Nta ke un mit las kusaya pang. Therefore, pang Jerusalem large. Nta ke Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the world. Pang o yesing. Matawa ke lom shesha. With that, pang fakfo to. Tamno letago. Kada sumlan tagagata ye me. Exodus singala kos. Fos me longol china ke tolmol chi. Mulla ligin kofa. With that, nga foko nagpela na siya tamlay. Tres kung gulong ang lap, kada foko nagpela, kung fresh na meat. En vloggen niya me. Well, glom malap ki tagaksep siya. Ngayon nakadasyon na ki manunak sige mantian ngayon. Kung spinsum na ki eksuda singala kos. Pastong ol siya na katong ol siya. Patang lipan nil tako. Ride lakat dipse lake na maasi matram kenge ngasam tek na tamne li parel taka na ki tatashik me introduction geo na bakat first met kilomol siyan nara talig Israel nge etal travel ki katapel na etal kem en si bambang Adam. Nakadil fakt na sil Moses mo. Nalin folok niyan si bambang Fai Ayrot. In mastunen Mike Toll na me asima el on opposite na ki Baal Sivon. Arke oikek tolngol tolu fajit kors. Sa fakla CD scanners is of Ramesses. Nara change of direction chain in a yakin sing. Mind the orela si oya in akfoshilalek logosha kofero. Na maasinge sikyak men convinsum na ke exoda sa akos. Na ke fasungol siye singe komemta kliela pa malitu singe fakla. Kadel fakt na sil Moses, komin folok na itiap, kumeli el Pharaoh, kumeli na ke men, mga likiyasot na siyong kalom. Na, ngarelan kekele insiel, kafinne kayawal, ile siya nga infolela meta, met mga man konsum deliver nga. Nara, Pharaoh laki na ilosin mo ta ekin met kos. Tasak ta kat papa elera oyeus nga klala. In kain demonstrate kalala. Is awesome power. Na laurek magan judgment na ke. Nara me asi masamram kunjak nge kumkain liki Exodus singal fasingal ya. Katle urek magan enga inalek ka takalalen meroto was nge indaka insapay lakat Allah kas nge insom na nalelen nage Red Sea nge te me lakasena tale orelen chingain orela ilosinalena me shukla mesikyak nge tarakta katpapalera me kala laki pelsinge Kelo se fafala ki en Moises nge nage Red Sea na edele fale te fuklel gen itchap na dele ako lape nage may unchi pa del rom na gen yok na men talik metal fero nge ukwal ke na oye si may leurek magin nge pa lak foshelek
Ele ke shock power lala na sil. Pai sikya genik ma. Ele sang na sil Moses ke. Rek maganyan sikal sa kulal nge. Kay no yengan. Nara men. Belsima lefalela dalik natin Israel nge. Pero le toko tukun el sang na sil kainin oye malen kan li ke men nge. Na masika da sikyak na sil Moses te should na Pharaoh en li na ke kasilan kat nge. Kung samsam ki pusya na pasiba me ako lain te fuklang kung nan ka nakela o yes nga pa me katorek makadal Moses na ki in general at deliverance nga kasi pen tanglan met nga na o yes ma ta ko yok nga pa na ki ene na talin di kiya lalal fung ilalasin Moses na Moses si fena lan di kiya lalal fung ilalasin ka na baka data ko en sam kun na ki maluto chinga em dawak na ki falen na ki part to Red Sea. Na am daw ke fast ngol si falen to. Ang sang lan sil lipan pel len kan ta kape. Usiga ta me insights ngi na ki background na ki maluto chinga vat fashion na. Lipan dalan chu. Ay kulo malap. Siya na paing met nagawa ni ke pel chinga kat kulo malap. Nakuha siya sa kadil financial prema. Siya na si sapta singal me course. These people will be in a foreign land for nekena mwishla ko kapat tingtingi makuluklan matan fel chayang el fatako. It's part of the plan. Inu shape na chair of context na ke machingan. Katidala matit nga ulsom na me icha. Katidala samram ko el so shifa. Now again, near 400 some years. Daicha. Nagat kalam ke samram sa Google Moses yan. Elwi issues la we. Moses yan me. El issues la adopted na siya. Me Pharaoh. Tikndan siya natal. Ashke me. Exodus saptalu. Na siya som katlila ikan kanlan nga. El som mata yan Moses Midian. Yang out. El yang out kan nakiyan itcha. Som mata Midian. Pangan pecha makatila let tafal. Tafla el yang out. Kan me el yang out ngin. Nakadil kadisam kel somnal ke burning push sukuwa. Que sapta tolu. Ashala lolal, el fix ya sang heron then wela. Na fin kat liet na, tika din kat ngan ta yang fukata in an itchap. Pharaoh siya mataka, nikun, nakanal so siya shake up mangan. Rakay of keldal. The more elakay kid, the more this portion. Na may nga mo wayak siyaksing kadalul. Then it up. Na when na makukin na sila prem. Umaga dasum na walay lang na katil faithful na kaya walay lalang. Laki atay na li prem. E prem el taka katil fat na sila sapta singa me kos ke Genesis. Katar sila sapta singa lakos. Patram from kunya na yung si context background sila ke Moses kadila pas mos la pukti me korso met ngan kat kalam na paige. Itak yang man na silang mos la ta kadim di focus na ke oyen ye alngaul tangyak Moses lansom yang fukuta elos mata insha enslave na ke malak Pharaoh. Sukya shal chingan inusia na ke relevancy lash na msingin. Kat ildalos mo na great prophet singan mutakla. Kataliyan nagamulla ko mata na pata nakadashkyan. We are enslaved to the sinful nature. Great prophet siya God 2,000 years ago. Jesus Christ. Rela in kergin mo sa kumanan taka kashal si ma. Mosiel som usiya mait naligi siya singa.
great prophet Moses. Wala lang share to ima si machisha to in mirror in nag baptism si may to sambram kunyak Red Sea si pa sambram kunyak. Sapta siya ko mailik lang ko siya ng Red Sea. Elos pang na mo Pharaoh leto ko. Siya nan ko tugunyang fukuta pala Moses akal yawrik latari. Akal aksingaw siya dakata na won siya met natin ichap ngan min siya we animals ko met. Make Passover fish si masambram kunyak. Sapta siya luo ke Exodus. Pangan Passover lambs, Passover fish si met. Aqua kitar foreshadow Jesus Christ. Moses el foreshadow Jesus Christ. Mana kay wangan point na siya. Raving kat na ke me miracle signal morikle fini chep ngan klik ngan taga mataken tamul church kalak kalaminga mtaway again sapta singalakos. When India yak mo me Pharaoh after advantage. Pharaoh si fena kia pala nikin na lakat was in control. Kat le ralan ko kala artlal siya Pharaoh even more. But ngam ta yan may sisyangan may si patenta sisyangan. There's no way they can run. Pharaoh li advantage sisyangan let take advantage in some. Skili o yesyangan. Takadindi nagamulla kumam singila. Miracle singaw ngan. Ketit na din kat ngan the Israelite li soul singan taganaral dal ngan dante complain na sil Moses. Kumuskat me kadin mi siya manwan kal me. Bangan tagalin siya context na kaya masinga na. Esin pa fakyak na sin mo lakatil wala los. Katagan na kaya ko yesi mga samram kiningin na ki me ipsiak lu ke from lo chingin na great commission siya. Jesus like telling me na sin matsap nga hey I'm with you to the very end of age. God is pala Moses. Skili o yan na kaya mga kumaskim sing na kaya kalain sap si makatakim. Na kaya kadingukay malang God. Na kaya so yang fuko utak Moses utak mat nga in fact na kaya promised land. Tarakta dala so mis masap ngan kadito Mount Sinai the exit chingan na kaya ocean might ngan kafasi meteoric le baso for fishing ngan katil wala los o dasyak pa na salale phone pang o yes mga kumin na kalan ken papa na taga na sikum singing Elwala rain kenikin mo sukutari ka disute kang online kat ask ka mga wana na ask pen na mesingan enslave na sil Pharaoh enslave na ka sinful nature siya battle siya taga wana act force si mas may na kanina faithfully follow magay na makatilaki atari ako nga si na flock na mana fakang tajli prem one day in the future ka sapta siya mekor may to me stranger in a foreign land pataga chef lang Tukunyang fuko dahil sa pala great prophet Moses. Na ito ka na si Komta na papa na nga foreigners to this land. Kadisus ta kang man kat foreign lefaloko in uskat la. Wait nga boys na game red sea pa ikaklangan dan sum tayen may si siyang ngaw siya makislalal fung iba extend niya ki yang ngaw jingan dan si ba na me matluyan red After that, Red Sea crossing siya, mitlo yan, Caleb. So, swam ka na pa uchak na kimutan fulang siya. We, generation such as my shusle in the wilderness. Kadindi nag-akwak na lalap si matagame. Kadida lots of baptism siya me. Kadindi siya esam machija silrala. Nakadingat nag-flock siya. Makatash siya. We are enslaved to the sinful nature. At the same time, kat silia kikangan man ka. Wan mafela siya kan esal gigat. Wana chija lakang me. May kumusya na sikne papa kad. Teka ni takalikiya.
Bang machi ma ko mashkin na mashik shesh fin fella chinge e fin kat na nakangen kada tail yakin la each up is trailing us soul chinge is coming after us mo when kadil kan ikesla when I ikesla mashingen rich kona ka wan ka shawa fella pa katashken pakrit commission chinge kadil we got bang mo yakka ye got inu she backtraption again malutu chinge atamal triskal Amai bangan kas fudo doin akayegat kaywa. Na flon de pelagon akshafela kunokon chi emit ke weekne ake mante. Pinko. Abli ba klumalap le komikesla le kalem na shishkewa in long an tafela na shamram si makum shamtek nge shamram singe alena oyesima komintaka in molle met kuluk nge benaki oyesima lemel daga molela met kuluk ki me kataka shaman na ki me to shit be koren nara ke ferwal shikein ukedalik din gat nge kadeta la ella lalfungi ki military strategy lalo bangon na lewo alikin la oyesima le ukalos kenge saflaye me le fulfill purpose lan kata glory la len ta kana sil nara ke lukwe ta Israel nge elawrek magun the best of chariots convenient na tingdin gat nge edel faski fal kelos skili difference singen in pel singen na ke oyen military kademo military advantages are shilos nara eta kan na nakon na din gat nge dana munia ki gat edela katangkat ple na fine kat mol flok niya klebena kat nge nakat ka naklen la matal fero nge emot ke pena mo elosek katang la mod oya si malo su kwedalik din gat nge adal den atala me sikyak na selosa liena ke artness ke insiel fero masimet matawa kia let my people go. I refuse to do what God wanted and negotiated when the pan kilala nara katalina ke call and pray na blessings mai ta ko ke oye sing dalik na din kat nge mai let finally let Israel go lekalla naklala Pharaoh shlakun warning sina si kumising warning singan pa mateng lan ka tash tashakta mateng lala ema fulla pe kashkashak ana rat na finsha ka pa nga kuminte ana may sikyak na sindalik mawela Pharaoh nge edele swallow up ngofsing na panang raking akong long gastan ka tingena malakum in long gastan ka for nagimalala asin kene clue mga kumkain ka sang glory na singkat nga kuminde patatyang naki me judgment lala nga kumin na nis naki saving mercy silal nge na panang kita ka na shesh ngayon na oye si deliverance si masikyak nge molala si pena nge pitsi si ke molala ay pena ma ke shake Jesus mga chamram kune narakit me fin pa nga flok na ke fosak singaws ko nge ke me sapta singalakos nge nakatliyak na ke sham si nge na ke crossing si na ke me asha si nge kata pala aramet lal nge indifuklal ke nichap na lawrek makun oye na kasakiriksi ke me asingen
na sang judgment lala in swallow up metlal verongen kin kof singe na me stifa singe mo leliki in kofa ichap chinge me di chap nge etele ukum yak ki ko kof nge o komalosle na panangara the kana shishkatin kan nan kana ki molala silan kat nge katli na ke fwas singe na na kateli mati chap nge na dahil ikan nila dahil pinakan superior soldier kat nan kana ki weapons na ta losa the easpe problems ilalos telesyon Masima Israel in esamo katam ken itchap social alvero itchap Israel met ma Moses el kolnge Israel in valley man kan lala forget the last and the last way na floktan kya kata ki ta ko silal tam lipan ki introduction siya ta na men nge rekle dari yem dalos pa na mailos in an ropa ana ke fak ke sam siu kon kosnge in sang sin kat ein bikila al fungil lalosa sin kat kespen lang silan kat that's all they need to do medalera o me flok ke fosak singal lungan na they complain na sil Moses na elta ka el anain ongoing challenge na sil Moses ara Moses na fak na masinge nimet sangen duko elige katle molikum le na shot na shumsenge katang la senge mole la senge na komeli ma sikyak na sin madi chap nge elta ka nakalemi la kat pa me ora may unsenge na ngalal fingi mo election check na strategy for ke los ke ta ke chariot ne as weapon na the losa wo si sel makat pa me un la losa bangan strategy siya nara ulela singa nga ko ndala as pe yukom ulela singa kami nan ka ke na panangara kadin matawak na ngatang liye na ke la katpapel single out ilya Moses na sang na sil instruction o yamalera sang shelik mi asingen skinan ka fin pa komba katpapel sang instruction nga na siya eme reaction lum na ke kumette na kumin laman muguy kuyak katasyuk how is that possible weng lamit ke complain nara panang pange mama me Moses is against her abal fact mo collect skal sugongan kumin kain orela me asingin mailik na pangan team sugo mataka inakalemi nage chlorilan kata inakalemi pataka akalemi ke fasingalit ko singal alko singa fact mo nangaliye ngaefa akpaye insien met itchap elosefa ilyak takalos engafa akfalatiyak felfero efinun met mayon lal nake mayon fin chariot lal efin met flashfin osnatal atim sugo mga kalimya pa Gloria itakyang nasin kat. Instruction nga pa itakyang dahil sin Moses nga. Lupufen si pasamanya ke fwa singalya singan. There's a lot going on here. Mystery ba nga. Lupufen si bakanyak si tako lolos me. In the schlagenorela pe me oya si main lost la na si los mataka ingan chokal talang eh. Na pa nga oyelan God inusi deliverance singe nga kumin nan gake pakanyang singe era anain dalik Israel nge ijap nge ukal dala
edelle kufla le fututuya muin kat papele likie le mutana ke ulela Allah nara pataka na ke ndawa kin ke sa ke melutu chinga ta kata na Mosisel actually la paol fin mea Jehovah mea in folokle ke engu pekata lep me in fongse na fon eurela mea pao fashalik kofo bangat parting of the watershed kalmean paingena the kan ke fosak long luan chenta na elos kan fale atalik nadal Israel so in full one mea fin en pao skinan ka masingen go for nain po back teorela sin gasi na sin kyangan el mot kayak mo na city walls na kung skinan ka na ke me kum kan kapsha masingen na ke parting of the Red Sea singen te na pangapel si mo ke nama me kat papale orela o ye ka nange dasakta na ke masi makat ta ke nge kade sam ke tukun masi nge ko kadali fala na tuk na ke emo reklepe o ye ke infel jordan na ke crossing si pange kat papa singe eltikan me samtek masi te akse fila nara ke o ye nge inkain shalik kof nge dena ilya sin kat papa menelpa orela mana kewa kadeta flokta na ke creation na ke pel si ma meditiap nge Kashas tokun talig Israel nge na akademia ke na kadel nge di lielos elie pela kat finson me ke suda singa lagos longol akos dali mama sikyak nge na oye ke pakan yeng mange ora matawa ki nas panic lan me daligi chep nge will ke me karas ke chariot na dal ngan pa academia ke fas long la ko long me ko ngan fakla matera ke senin de tu den chovel ngetla na vin unmet ichap in shuine apakan yeng akshangen ye unmet ichap na orela na se los tanin fongse daligi Israel nge elos cross me asing ke Mosisel asela pao lana ke academia ke murita ko find gain me flokani na pangan pelsi mataka ke fosa ko lon ko singamo chulfal faktasil Moses asela po fin mea ta kovin si fil flok na fin meditcha na fin chariot lalos na fin met fast fin or osnadalosa na sinjingen academia total elimination siya sikya nara ke pelsima lenelik ngen talik tin Israel ngen kan die katanglalan kan ke pelsima elos kain die la talik nge ichap mau ka elos nge elos kumyak leke kofan na kata me pakalemia ke fasong dit kosmo Moses la paul fin mea flokanin kolal kilenelik may chabelos gang leliki Jehovah fon la met ichap in fulwan mea nara takata na faslong ulia kata takata na anain slagan summary statement siya ingin na Israel kan vaske and bow safety basikyak ne na masi mga kumindiya pa ale kalem ke fasak tolingol siya singe naganan judgment si may takyang na silosan fakla oinge Jehovah mo la med Israel inlen sialiki in bon med ichap med Israel los liye med ichap sa misha on meow med Israel los liye rek malalap Jehovah la in med ichap los sangang sin Jehovah los lalalfung it Jehovah Moses met kalen saplan judgment singan sikyak na sindalig Israel at the same time kung sige liye nagsikidalig
Israel ngayon kain limunun met tatek keluksingen. Nara sang pitche si elosin kan li. Pitche si ngayon kemet mamisya ngayon. Kung nan ka na ke unrepentant sinners. Na kof si ngayon el judgment si malta ko. Ana na sielos ma siyang alalalfungi. Nara ma-fero sikyak na silan pa. Maltak na legal ko siya ni. Kung finli na kelos malalalfungi, ke leadership lal Moses siya, el petya si ketisias, deliverance nga sikyak, el dal de misya ke kofa. Dal mole ke si pen grace. Langka lang, bakit na kat, ke si pen lalalfungi, in ke mat kol si lalos nga. Moses el prototype si ketisias. Na paano nga rata ka na si kumla, Red Sea lakin body of water sima ushit judgment at the same time salvation. Na Paul fact na sindalik Israel ngayon mo baptize le na sil Moses kung hindi ke siya koren singal fas siya nag-iakos. Na anak yung akong baptize le into Jesus ke Roman kos fas tolu kakelati atolu longol tolu. Na identity si mga fakilemel da ka identify with sinners Talik Israel nga they'll identify with Moses. Na nga kung identify with Christ o na ke Moses call la talik Israel nga liki judgment may sikyak na silo sa na nga kung may mola o pa nakikatlikiya lalalfong ilasya in Christ. Siya taka mi siya tari molya ke resurrection lala. Na pa na nga o yes si malos fale aun kof nga anayin el represent baptism si passing from death to life na pa o yes nga nel si petsi siya na si kumke na pa na nga ke baptism si nga nga kung fact lang, nga kung we Christ misye, nga kung we pe Christ, pagpagi, nga kung welal pe, maulyak, nagyakalim yak ke Rome sa pangon ko, fasi, nagyakos. Narapit siya si ke Exodus, ngayon si pit siya si, la mesik yak ke maul, kamolela, mataga ke maulin Christina. Napana nga masimit mataga ngayon, nga kuminta ko, kadindila, taka na ke nga kuminta ka identify us as believer in Jesus. We are safe from our bondage. Liki Israel nga they'll deliver liki koslalos ke enslavement. Natakan ke petya sige mole la ke salvation. Ingin na lo sikosyo. Na del nasikuminan ka ke oye sine. Nasang pala sila taong lipan bangay kasik mga kanwa la ke. Tamliban gumsak na as. Balansot na siyum. Kalgi, oy bangal, lat ka nga, stak luki na. Kulong malab ke litina wubu. Kapag aksya fela front load we kuno kan nage manteo. Naga ninji sibe ispela nala, shui kaksikin kat ke mai kekla. Tashes kai sie inakayekat. Wana kalamia mitla shushay got no phone nine slave na ke sinful nature jing. Arf madaga. Akuluk kekat, akmanas kekat, tasok ta matching ako minanali kalam ke ala kat silia gitar. Matla fina ke mamay shusta ke ngan gat kat silia gitar. Elnap nas na ke past, present, future sin lasho. Papo de la kalamia mo matching ang daga da tekad me bagat sum sibet arama mo. Ibang ikan me bagat sibet sum mo. Belgi kat loing na pa na ke lots of watching na ke munung Christ, wishan Christ kade alle shuk na pa kading dera makulu. Pang matching when leadership ngan kading gat kai si. Era la kading focus na pa na ke matching. Ting ni si pa from ginyang. Pang fin section. Ting ni ke ngan gat. Impel na kayo.
kulo malap ke arslan met nage wani ke pelching kulo malap ke malutut no wobu ata kai kesta wixing litu fin mo ikata ka bena ke pelching tamal treskal ikata fo na pel na shum ke pelching unta ka rela Well, pekamin ka te kali na tamali pa ngum ka kali ke proy kulo ke malutut mata ka na shish misingenge ke gesa la ka ta ke front load che na sacramento ngen ta ka na sikom baptism ma si to ba Lord's Supper pangan maluma gifts luma urekateni na yurin kata nakalemi lakat paikat matalal fumi narakat fin shishi kat fin shelik kat fin nakulukan mange kadi sacrament ngi kadin na tala ashmatan mange dito chak lungan sam kin na ke crossing sila like red singen el petsa si ke molela the minute you cross over to the sea na kan ba kung cross over death to life inagas maganya yakum ke kaslan Jesus Christ may painkat na ke eternal life na panangala na yok siben maluto da nga finra caution receive as we go this week kadata ka in tawi shopon front load chinge na panakata ka academy na ke mamasikyak nge na sangpe relevance na ke yan kung fin week ke week chinge fulman week tasta if in the Wednesday teams ko mga manikle ma kat kanurek magun sang develop topic sinake sermon nage sendria na pa na nga discipleship na bubusi pa program na bubusi pa nga gawikat ke na mugla malap na maliban na kale ke proy nakatakalen ko uspe kita kalosa na maliban kadin na nakalen ba matuyas nga fakat fasilik ale arting direction kula malap kai na menas we got nani ke kali program wana tamle de las academy nge ngan al got lagay wa akalin matlas nge takel tamdal Jenny kulo ni malap God bless you tamdal tamdal Kim Charlie kulo malap pe kulo malap nga display mo na ine was fa kulo malap pel si kada proy la we ko was facility kada usyo unso ko si beta ka display makos likiang halle kulo malap ke kya sinak ke gat ke wang Thailand Luciana Thailand kumale interactive in, as always kulo malap ke faklong Thailand ke ar faklan met na kayo kat kulo na ingin nakatagal na ke Patty tenwa kat kulo malap ka arsoman pe inside ben bang pa Nelus sek nakong alawuna pa Jenny Thailand na tamtal El Paso San Antonio Nelus Thailand na tamtal nekimieluk kuampangan Thailand na Brokila tamtal Brokila Nathaniel Thailand na keupanangan tamtal tol pebu peker Thailand na kulo malap nam nastel wikat ke proy in kaliasing Señorita Malanta Thailand na tamtal kat kulo malap Thailand na nelus kulo malap ke faklong kulo malap ke foshingan Thailand na Tamil Lambot Jackson Thailand na kulo malap Florios Tignis Florios kulo malap Shrek Line Thailand na kat kulo kya arslan mat na gay wani ke Belgium we kat katin kaliep me program ke proy pet osi tamsin Thailand na kayo pe any best filen toshi kulo malap ke arsloman Ruth Charlie Thailand na Tamil Michio kulo malap ke arsloman Kenye Charlie Finan
Columbus, Georgia, nagataga Haxafil Kim. Kim patagay meta Thailand na, unless yun na pa nagapela. 2211, silkata. Namnas, Broy Lasha, a yok process to kun tabi na ke enuman Broy, we got Broy kaliye. May pelching eh. Tabi ka lalya shul kakshakin gum ke mana kayo. Tari malap ke small matagan jibak kayo kat. Ako kat kai siya na ke floklan. When na tummat lang Lord Jesus Christ. Pangayon siya may yok siya pa ime. Kung taga yikaya fite siya, kung expect harvest siya. Wala na mapapadyok lum nga kalimig ka small lum papa. Kung magana pa kayo na lakap. Ragat lalfing kumin mana kayo. Akwak lum, kasakir lum, kataga na liye, kem taga kayo ka small lum. Ito ka finshak yok lum, mat na kawa fela siya ngayon. For langin na aglia, chukom. I put their faith in Jesus Christ. When Jesus magaya na pangkanagin mo. Fasting Clasha, inanin po mong papa. Inoy lang silom, siya na uskat mematlom. Finan ko siya agad nito ka nagamaliti siya dito nga. Inoy lang silom papa. Fasting Clasha kapel siya nga lang ka lang pakating yoklom. Siya ngon mataling wikat pa. Papa karangan ka, play siya mat na kayo. Siya na kayo, mat na kayo lash. Ko siya. Kat proy kaksing kum ke mana kayo. Kaya na Jesus sumitlang lash kat proy. Amen. 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 Bangan, tamlin. Okay.
up the way we belong, oh land and our Lord, and we in paradise, into the glory of it. In we are clear, and the sin waits.